apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagpintas matanday ta bagpak mo, bes? Ay, original daytoy from Thailand with love itich girl. Oh, nan, kita agman. Matmata man na imbag, bes. Original ko nakangaruden. Ayun, original sangag paisua. Ano fa? Apay, kurso nadam, kayat mo agatangan? Ay, kwa, bes. Saan? Awan balak ko amang gatang. Angam na ipabulod mo, buludag ah. Ano? Buludan? Wen, adda ngamin outing mi inton Domingo ket. Buludag ko ma, tapangikargaak kadagiti masapsapol ko. Di ka agdanag, isublik matlaang adagos, bes. Promise. Hay! Jack ko makayat nga ipabulod. Ang sige man langan. Tapno di mo mo't ibaga nga imutak. Angam ni ay wanam. Di mo pukpukawan. Kan isublim mo't ladagos. Tausarak mo't inton ag out of town kami. Wen ko nakmat, isublik nga isubli. Di ka madanagan. Nasa mabuting kamay to'y bagpak mo. Hello, friend. Nakaawag ka mat? Ay, one friend, adda nga min reunion mi inton bigat. Ang mga numabalin ko abuludan jay kameram. Ha? Buludag ko ma jay kameram, kunak, friend. Ay, kwa friend. Pasensya kan angam, usarak mat. Adda nga min papanan mi inton bigat. Ay, kasta ka di, friend. One friend. Di mo't duwati kameram. One, nalaka amalubat jay may sa. Iso jak unay usaran. Day lang arudan ti buludag, friend. Ha? Alan friend, saan na bale, isublik mo't lang adagos. Sige, umay mo nga rod alaan dito'y balay, friend. Ang anusam nga men, talaga nalaka amalubat ti battery na. One friend, awan parikot iti dayta. Tinapatag, adda o sarak. O sige, taumay ko alaan inton manam, friend. Ni, adamot ka barbaro abagpak mo, manang. Nangalam iti dayta? Kat ginatang ko sa dino pa'y kumangay. Ay nawaw, madlaw ang inginana. Original kadimot lang daytoy? Siyempre awan usar ko alalakaan anya. Anya ti pagkun ko na am kanya, chip. Us? Kasla ka no sure Kukam ka dingag paiso daytoy, Wan ko naklang arudan. Ay unay kan aya. Awan man la pamatim kanya ako. Ala, ada pa'y barbaro kami rama. Wan, dagulit ka mo. Apa? Buludak tuman mo't ngarod manang. Kaano abuludam? Inton umay alawas manang. Mapang kami kanwag hiking. Maibagay unay dayta bagpak mo kanya ka. Buludak tumot lang dayta kami rama. Sige, ngam na kita ama. Di mo pukpukawan. Kan aywanam. Itikas na saan amadadaol. Nangina dagitoy Daniel, saan abasta-basta kunakmanan. Wan ka di. Danag mon. Amukmat nga agaywan ka dagiti bulbuludak agamit. Saan akas ka dusay? Hello, Bes. Sa dino tayan mo? Isublik ko matoy binulod ko abagpak mo. Ay, wala niya. Ay, imbag man tayong palagip mo. Ay, nakalimutan ko na kaya. Isublikon. Itikas na, makabulod ak tumanin kan ka. Kwa, idulid mo pa ilang dita. Jack pa'y ngamin masango nga umay alaan. Out of town akes. Kasta ka di, Bes.
Wan, iso nga idulin mo pa ilaang. Awagan kan to, inton makaawid na. Taitulod mo to ije balay. Okay nga rod, bes. Awagan nak to inton makasublikan, Taitulod ko ije balayaw. Wan, bes. O sige baliwan tanto lang ti agsarita. Ado nga minti pa ka kumikumak. Sige lang, bes. Sana bale, nasa mabuting kamay to'y bagpak mo. Ay, Diana. Apay ka di, tatang? Ikateman ti kasta nga ugalay. Nga niya, tatang? Naghilig ka bumulod iti usar dagiti gagayem mau. Di ka lagbain. Anya? Anya ngay kumatipagbain tatang. Adda nga rod agpabulod, di buludan. Na. Jak mo't ida pilpilitan amang ipabulod ka. Ay nawaw. Agrason ka pailaang. Ay apaw. Amaw ni malalaam. Saan kumot nga ugali ti kasta? Imbag kumamin no isublim adagos dagiti binulod mau. Saan mo tadamo di taan nakawara? Timaday, pag sinsinublatan nyo pa yung agkabsat. Ay, kababain ti kasta nga ramid mau. Ay na, bayan nyo ka di tatang. Isublit ko man, ngam saan da pa'y mat ka nung nga usaran. Iso adita na pa'y lang. Ay nawaw. Gaputa di na pa'y lausaran. Saan mo mutan nga isublay? Nagalas ka ti kasta nga ramid mau. Ay naapo, bimababayang ka pa'y mga raw. Ni tatang man. Yung kay subli dagitan, tadikat isupay apakasarsaritaan da tao. Di talag bulod-bulod kayaw. Adi umat ang mga isublay. Nakababain to the people. Wow! As in, wow na wow! Ay, nawaw! Nagpintas mo ta shoulder bag mo, friend. Siyempre, friend. Regalo ni Antik daytoy manipod Canada. Ay, nawaw! Nagpintas na talaga, friend. Madlaw a branded. Sigurado anangina dayta, friend. Wana, friend. Kat no siya klaang tiinikan ni ikit ko, iti kastoy a shoulder bag. Ay, friend. Amangan numabalin ko manin na buludan. Ha? Adda nga min atendarak akasar inton umay alawas. Hotel ti pakaangayan day di akasar. Sigurado ababak ng dagiti umatendar ijay. Iso ano mabalin, extra akpay laeng manday ta shoulder bag mo, friend. Ay, sige kita awan. Ay wanam. Iti kasta, saan amagasgas wino marugitan. Diyak ko makayat nga ipabulod. Ang tangay agayam ta, ipabulod ko. When ka di, friend, no problem. I will take good care of your bag, friend. Basta, isublim mo't lang adagos friend. Wang ka di. Don't worry, my friend. Ay, kasano nga tada ito Awan mo tan kwartak. Sapay inton bigatan di ibagbaga ni Charmaine a panagauting mi. Ay, sana amabalin ajak sumurot. Ay, anya nga taya tirumbang nga aramida. Panunot, agpanunot ka dayan. Aha! Amukon! Wan! Amukon, Charamida! Ay na! Makapakatawa talaga dagiti a vlogger. Makaparayaw dagiti content da. Anti-stress. Ay! Ay na, mayat man ang tiyal daw ko nakabuya kadakwada. Ne? Ang kurik ka. Kasla di bagpak kumaday to'y. When? Isong agpagsuday to'y. Dahito dyan pabulod ko abagpak ni Dayan. At dapay nakakabil a kitchen iti ayan ti zipper na. Ayan, apay nga da iti dahito lalaki. Sino dahitoy? Ay, awagak man ni Dayan. Nakarubat ka matmanang. Sa dino ti papanam.
Adda outing may agbabarkada. Ay nawaw, sana all. Nan, ikanak man nga rod iti kwartam. Tan-anom ti kwarta, bakasyon mo't ina. Gaputa bakasyon, di na kunikan. Ikanak lata. Adumot lata ti paggastusan, ore bakasyon. Ikanak ko na naman Awan kwarta. Umanay laeng a pangalawans ko da ito'y. Adda pa'y bayadak para iti contribution may. Gumatang kami pa'y iti makmakan. Ay nawaw, kundi outing ka ngam awang gaam kwartam. Adda ngam nakabudget laeng day a para iti outing may. Aglisi ka man kit di tadalan ko. Tanay, mapana kon. Agur-uray yung dagiti babarkadak iti meeting place may. Papaw, ta kundi shades ka pa'y. Kung naman lang asino ka kabanangan ay. Butaw sa magam ti bulsam. Oho, mapal ka laeng amay. Saan ka makauting? Babas! Unay ka ni Manang eh. Adamat pus ni Dayan. Kita akman. Nag-outing dagayam. Nagmayat matan dito'y napananda. Damagak tuman no sa dino abanda da ito'y. Isuntuman mo ti papanan me. Malagip ko. Di na pa insubli ti shoulder bag abinulod na kanya ka. Tinasayaat. Awagak. Damat nakatagkin kwa na aladawan. Thank you for this shoulder bag. I really love it. Thank you for the low price. Anya ti kahit asawon da ito'y apos saan nakatagkan ni Dayan? Guray ka. Ti mat shoulder bag ko ti awit-awit da ito'y ababay. Ay. Maday, ti agparparik na kanya ka. Awagak ni Dayan. Ay, hello ma'am. Pasensya kayo, no da kayo ti inawagak. Diyak ngamin makontak ni Dayan. Salud-sudak lang ko man, no apay nga adakin ka ti shoulder bag ko. Ha? Anya a shoulder bag ti ibagbagam, miss? Ti shoulder bag iti ladawan nakatag ka ni Dayan. Di mat si kaday jay ma'am. Ay, miss. Apay ka day. Ay, kuwa ngamin ma'am. Amok asa anak a nagbidot. Ti shoulder bag ko lakit di tinakitak nga igam mo. Anya? Kasano ko shoulder bag mo? Katno ginatang ko day kini Dayan. Inla ko na kanyak idikalman. Anya? Unay matan ni Dayan? Intalag ko kinkwa na ti bag ko. Inla ko na lang gayam? Ti awanan bain a babae? Ha? Ay, pasensya kan amis. Jak magnamin amo ako kwam da ito'y. Ang amtap nga awanan ti rire. Isublik king kada ito'y abag. Subliak tumatlaangan kinidayan ti kwarta nga inbayad ko kinkwana. Pasensya kan talaga. Ay, okay laang ma'am. Awan matkit di parikot iti dayta. Biktima kayo laang mat. Sinayang laang ni Dayan ti panagtalag ko kinkwana. Ti amok, pudpud no agayam. Saan mat gayam? Oh, si kamot gayam Rona. Naimbag nga oras mo, friend. Itaman pa'y nga imay ka dito'y balay. Anya ti masapol mo. Ayan ti shoulder bag ko binulod mo, Dayan. Ay ikwa, friend. Impalondrik pa'y laang. Impalondrik iti kalman. Iti kasta, nalinis kan na banglo nga isublik kan ka. Unay mat dayta na kinaolbod mo, Dayan. Ha? Anya ka din dagita nga ibagbagam, friend. Naimbag na oras mo, Dayan. Ha? Melody? Oh, naklaat ka niya. Kunak man nukukwam da ito a shoulder bag. Kunamlan asino ka amang ilaklako ng binulod mo matla ang gayam. Tidakas na, at dapay larupam amang ilako kat saan mo magayam ako kwa. Di ka laagbain. Ay, friend, sorry. Nagipitak ngamin. Isuan na pilitan nakamangila ko itibag mo. Nagtalagak king kadayan. Dinadaal mo laang. Ayan ti kwartak, isubli mo Dayan. Ha? Ay, friend, nagastos kun. Ang di ka agdanag. Mga ramidak iti pamuspusan, tapno mabayadan ka. Promise.
Sorry ka din, Rona. Sorry talaga, friend. Hay, di nakawag-awagan iti friend. Ngamin, manipod ita sa antan nga agayam dayan. Di nadaal mo ti panagtalagkuking ka. Hoy, Dayan. Ayan ta binulod mo abagpak ko, ah. Sa dino, tinangipan na. Ha? Ay, kwa, friend. Di na manawagan iti friend. Dinadaal mo ti panagayam ta? Kwa, friend. Hay! May stressakan ka. Ingka sublian ti bagpak ko nga inlakom. Kat isublim kanya. Understood? Ay, kwa. Sumungbat ka man iti limpyo ka. Saan akwa lang ti isungbat mo. Tapno saan akang high blood kan ka. Si kalangarudan ti mapapabuludan. Kakasyan na kalangarudan. Ngin nagpuskol pa ilang tarupa. Mamangilako ka iti bulbuludan. Awanan ka iti bain. Sorry, friend. Sorry talaga. Saan na maulit? Ay, talaga saan na maulit? Ngayon, no di mo maisubli ti original a backpack ko intong bigat. Ipapulis kan. Understood? Anya? Ay, sana, friend. Maasi ka kumakanyak. Di na ka di pa pulis. Pwes, isubli mo nga ro ti backpack ko. Uwan, friend. Mga ramidak iti pamuspusan. Iti kastama isublik ti bag mo. Basta di na kumamot ipapulis. Pangasim, friend. Ay, daytan ti bagbagak kang kadayan. Namin ano a binagbagaan ka. Nga mawam mo ding-dinggam. Nagtangken tumataulaw. Tatang. Ay, makamu ka. Sikatin na nga ramit iti dayta. Iso nga among marudmait no kasano asulbarain. Tulungan da ka diya, tatang. Pangasim. Ahay! Awan ba itulong ko? Period. Tatang. Nukunak nga awan. Nawatam. Angam, tatang. Awan ka ron! Ipapulis nak ti bakla. No, jak may subli ti bakpak na. Ha? Kaya tiyo amabalo da. Kagunggo na ma. Dahita ti malala tinatangken ti ulo na. Di naktumag nga mindengdenggain. Anya nga ita. Di parekot mo daytan. Ay, nawaw! Di pa nagluko iti pada a tao, kat adda nga adda agururay a karma. Di kan tupulos agbalin a naragsak, no adda met tao a paspasaktam, kan luklukwam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anto iti pagbayad iti abang itaabulan bakit? Alam mo, unta mga no magastos ka. Ito na eh. Para iti silaw, kundanaw. Makamu ka namang i-budget Nayunam alakay. Awa na yun. Dahil talagang ti kwartak. Pag-allowance ko lang tinabatin. Pamasahe kan pangkaan ko lang ngayon na mapanagtrabahaw. Kurang aday to'y. Agpalingki akpay. Ay nawaw. I-budget mo nga road. Tanayawang kwartakon. Urayan tamanan ti sumaron na aswil daw. Pangusaram nga min aya iti kwarta. At dagatangek lakay. Importante. Ay nawaw. Anya kumaday ta nga importante. Kano kompleto tamutan iti kagawaan dito'y balay. Basta, importante lakay. Makitam to inton magatang ko. Atoy, awanan. Lasa talaga daytan. Aginot ka matatani.
Nagrigat ti kwarta ita. Nagrigat ti biyag ita panawin, bakit? Wow! Nagpintas met day tuyen abag. Ha? Iadto kahit kumaan. Ay nawaw. Mayat day ta sapatos Sigurado ang maibagay kanyak day toy. Nang runa no agsuutak iti jeans. Iadto kahit kumanan. Oops. Aday ta. Ag-check out akon. Nagbiit Duwala ang nga items nga nasurok mo tan 5,000 ti balor na. Ay na, sana balik. Angel! Angel, iha! Ada ka ka di! Umayak man! Ha? Ninsamot Madam Dolores ay ay. Ha? Isong agpaiso. Nakita ti panagsirip mo, Angel. Rumor ka dita. Ha? Ayawan, madam! Mabit lang! Naimbag nga oras mo, madam. Kastabat kan ka. Agam kano nga iti panagbayad yu iti abang yo. 2 bulanan adi kay nakabayad. Ay, kwa, madam. Agbayad kayon. Iti kasta, saan kayo apapanawan iti balay ko? Ado ti mayat nga agabang ditoy. Saan lang ada kayo? Ha? Ni madam mo't, saan mo't kumaakas na, Hindi kay kadi agdanag, agbayad kami matlaang, madam. Kano ngay nga rod ti panagbayad yo? Nabannog akon ngagsubli-subli ditoy. Di umatamot ag disnudong agbayad. Masapol nga umay kayo pay lang sing-singiran. Ay, kwa, madam. Short. Uwan, na-short ngamin ti asawak iti budget. Saan na bale? Next month, madam, sigurado ang makabayad kami. Na-short ko na? Uwan, madam. Ado ngamin tinagastusan mi itaabulan kat. Iso at talagaan na short ti budget ming agasawa. Katno ka na yun mat ti panag-post mo iti Facebook kadag iti baro nga usar mo. Ita, ibagam ana short kayo iti budget. Ay, kwa, madam. Kastilangan. Baliwan yun to ti agsubliin ton umay alawas. At dantumat siguron madiskitar nila kay ko apagbayad iti abang mi. Apaw! Apaw! Nay, anya day jay, sir? Sir, dito'y kaditean ni Ma'am Angel Mendoza? Dito yung nga rod, sir. Anya ka diti masapol yung kun na. Eh, ko sir, delivery para kang kuana. Ha? At to'y sir nay, Ni, anya ngay kanu day toy, sir? Ay, day tatidyak ka mo sir. Delivery buya lang amain. Di mi mabalin nga alokatan dagita nga items. Kasta ka di, sir? Wen sir, nabayadan na makitin Binayadan na ni Ma'am Angel iti Gcash. Ay, sige sir, panawang kay Pai. Ado pa nga minti deliver ka. Angel! Angel! Adda ka ka di! Angel! Ma'am, da kayo mo gayam. Umunag kayo pa, ma'am. Ay saanon, Mark. Agdardarasak ngamin. Ni Angel, adda ka di. Adda, ma'am. Iso na lang at nakaturog pa, ma'am. Apay, anyat masapol yung iti asawa, madam. Umayak ag singir, Mark. Agtalubulanan adi kay nakabayad iti abang yo. Anya? Agtalubulan ko na yun, ma'am. Katuan, mayak idi namin sangal daw. Kat kunana baliwak tulangan ti agsubli. Iso ang nagsubli kita. Masapol ko nga minti kwarta. Iso nga agbayad kayo kuman. Ay, nawawa. Sana nagbaybayad ti asawak. Kat no binulanak mo't amang tad iti pagabang may. No kanayon samat nga minti panag-order ni bakat mo iti online. Makitkitak kadag iti post na iti Facebook. Naglukaw ni Angel. Agbayad kayon. Iti kasta, saan kayo apapanawan dito'y balay ko? Saan lang ada kayo timayat nga gabang dito Ma'am, pasensya ka na.
Oh, atoy, advansak pa ila ti abang may. Di kay madanagan, ta mga ramidak iti pamuspusan. Tapno makabayad ak metlaeng. Sakpay nga tapos itabulan. Hoy, Angel. Abay, nangipanamanan itintad ko pagbayad mo iti abang ta. Ah, di ko naman kanyak nakabayad kaan. Ay, sorry lakay. Adda ngamin nakitak abag iti online. Kursunada ko na day di abag. Iso nga in-add to cart ko. Kat di inted mo ti pinagbayad ko. Ay, anya akamutin. Unang pay dagita add to cart. Ngam ti pinagbayad mo iti abang. Kasanungay no papanawon data ditoy. Papalantang ay. Oh, di ka kidag pampanunot Angel. Eh, lakay. Di ka lang arudan makatultulong kadagiti magastos dito'y balay. Nuan niya pa'y dita nga orderem. Kanayon kalakastan. Makamatay. Eh, sorry ka din lakay. Saanin ang maulit? Promise. Maudin dayjay a panagorder ko. Diyan ka mukhang ka. Makapahay blood mo tikas tangar aramidon. Oops. Ay nawaw. Adda manin baro abaga. Aha. Ay na, nagpintas. Kurso na adak unay ti kolor na. Aha. Oh, mayat talaga. Ay. I-add to cart ko man manen. Aha. Uy, nagpintas mat day to yun address. I-add to cart ko matlaang. Aha. Agkita akpay iti inayon ko. Aha. Ay, day to pay. Aha. Aday ta. Husto day to yan. Ag-check out ako. Aha. Ha? Ay, nawaw. 3,000 matan. Sana bali? Adamot ni Mark nga agbayad. Aha. Aday ka. Na-order kon. Urayak laangan ang mai-deliver. Anyat inluto, mapangrabyan ta, bakit? Ay, wala kay. Sa anak ang naglutong. Anya? Apay kay? Sapay mabisina kon. Nagorder akon iti online iti kanentala kay. Anya? Pati makan, in-order mo iti online? Wan. Kano nagpalingkiyak mo iti kalman? Ado ti mailuto iti ref. Di ka pala nagluto mo it. Ay na, masadutak nga rod nga agluto, lakay. Ay, unay kan. Awan lang aroden aramidem dito balay. Ngam ti pa nagluto, kasadot mo ba? Ay, basta masadutak lakay. Period. Ay, nawaw. Puro paggastusan ti paglaing ang mga aramidan. Kasanuta ngay ang makaurnong no kasta ka mo takanayaw. Hello, Insan! Oh, hello, Insan Bea. Adda ka din di order ko. Wan Insan, addan! Kasangsangpet na unay. Isungarod ngayon mawagakin ka adagos. Ay, nawaw. Nagsaya atin no kasta, Insan. Kat, ipa-deliver mo ka din. Uno siya kon ti umay mangala dita. Rumwarak mo't lang ngamin adagos Insan. Iso nga nasaysaya at sano ipa-deliver kon. Sige nga rod, Insan. Ipa-deliver mon. Iti kasta, less hassle ka datang agpadpada. Wala Insan, hustot ako nam. Sige, ta awagak ti mangi deliver. Urayo mon di ta Insan. Okay, Insan. Ay, kasano gayam ti bayad na, Insan? COD Insan. Itad mon tulatan iti ibaon ko amang i-deliver. Okay? Okay nga rod, Insan. O sige, urayot ti panang i-deliver na. Katagyaman akman na. Awan anyaman na Insan. Agyaman akmat iti panagurdan mo kadag iti tagilakok. Salamat sa uulitin Insan. I-deliver da ita ti may nga order ko. Apa gusto, adda usarak amapan makialumnay inton bigan. Agure ka. Awan samad gayang pagbayad ko. Titaag man numanupay tinabati akwarta iti wallet ko.
nawaw. Kurang dito ya. Ang titikos ni Mark. Amo kong ti aramida. Manuti may sa kilo at tilapia na. Ay, 180 lang ang baraw. Mano akilaw ti alaam. May sa kilo na. Ken may sa kilo mo't lang apusit. Sige baraw. Mabait lang tamang ikilo ak. Ay, adapay ararosay. Mga no kayat mo ti mangala. Ay, aywan man na. Mangalak iti kagudwat kilo. Sige baraw. Mabait lang ha. Ato yung tigin at ang baw. Manungay amin na. May sa kilo at tilapia 180 plus 220 apusay. Kan 120 nga arosay. 520 amain baraw. Apay nga ako orang matanti kwarta kiti wallet ko. Ay nawaw. Awan mo dadum ang naggastusak. Natinag ko nga ta. Ang jak ba't nagkakaot? Kung jak inruror ti wallet ko. Ay naglukon. 520 amain baraw. Ato iti bayad ko na. Ato ti suklim baraw. Agyaman na. Sige na. Agyaman akmet. Ay nawaw. Nakailad ka ditang agsil-silpon. Idinto tanagado ti iinawan iti kusina. Adda ka mat gaya man lakay. Nagsapa ka mat anagawid. Uwi na tanasapa nalpas ti trabaho may. Sika ngay, awan sapay nalpas mo at trabaho dito'y balay. Nakawarwara ti salas agraman kusina. Ay kwa, madamdama akton nga agiornos. Adda pa ngamin aramida. Aramidin nga. Kino agsil-silpon mo tininto na rin. Adda nga rod kit-kitaek nga order lakay. Agpilpili ak iti iadto kahit ko. Anya? Adto kart man eh. Wen, sana balay. Basit laeng matagatan. Ay di ka man, Angel. Kano kinisayang pa iti kwarta iti wallet ko. Ay saan matalakay? Awan innalalak iti wallet mo. Promise. Promise? Asino ngay kumatimang kisay iti wallet ko? Alalya? Di nakman paglulukwan si ka, Angel. Kabisado kong tigaraw mo. Iso di ka naglibak. Amok asi ka tinang kisay iti kwarta. Hello, Insan. Adu ti baro alakok ita. Simmang putan dagiti in-order ko manipod Thailand. Umay ka dito'y pwesto. Anya ngay dagita alakom insan. Adu Insan. Kompleto ti lakok. Kita am ti Facebook ko. Inpost ko ijay kat. Kasta ka di insan. Wen, ang may mayat matlang no umay ka dito'y pwesto. Iti kasta, makitam iti personal. Mabalin mo pa nga ipatas. Ayunan niya. Ay insan, adda ka di baro nga istak mo ti dress. Adu Insan. Ada pa'y crop top. Ken adu ti sapatos. Adu pa'y ti bags. Branded dagito Insan. Isu nga umay kan. O sige nga rod insan. Agrubatak labit. Umayak adagos dita. O sige Insan. Urayan ka nga rod. Bye! Maminjay! Anda kay kaday! Woo! Hello, Maminjay! Maminjay Mendoza! Anya da jay, sir? Ay, hello, sir. Delivery para ka ni Maminjay. Manan? Win, sir. Nabaydan na ka din? Sampay, nga rod, sir. Manungay day ta? 3,560 tamin, sir. Anya? Naginan? Apa isa na mabalin nga isubli day ta? Ay, sana mabalin, sir. Siya mga minti agabono no bilang. Kamay sa Mark Asol dagitoyin nga item, sir. Kamay sa awang mo dadaal na dagitoy. Ato iti bayad. Atoy mo, sir. Mabilang ata, picturean kayo. Tapno ada proof kaw, anaaway o tin-deliver ko nga item. Sir, umisom kayo man. Ha? 1, 2, 3. Smile!
Sige kita, tarasan. Ibarsak kong tupay, dagito ikan ka na eh. Ay, nawaw. Ni Sir may tayo blood. Maday ka, nalpasain. Thank you, sir. Oh, anya man ang dagito yung in-order mo, ah? Talaga, di ka makontento niya. At dapat ka di pagbayad mo dito, ha? Si ka ati agbayad lakay. Makitam day ta. Siyak mo't lang ti agbayad. Di ka lagbainan. Saan ka lang arudan na makatultulong dito balay? Ang maalam pa lang mo't ti agorder-order. Imbis nga unaam dagiti masapsapol dito balay. Asaan kat aday tati unaam nga add to cart, add to cart. Na, asawa nakmat. Nagkalay sata. Isu asi ka nga rod tagbayad. Apay, anyat pagkungkunam kanyak, alkansya. Siyak ti pagalkansyam, siyak ti agbayad ka dagiti orderan. Gaputa asawa ka, kastaki din ti bagam. Lakay. Ay nawaw. Sorry naman. Sanak ngamin ana-inform. Ti amok ngamin ti agasawa ket agtinulong. Ay, no amok la ko maakastoy gayam. Di ka la ko man ingkalkalay sa. Ay nawaw. Nagpuskol mo tarupam amang ibaga iti kasta kanyak, Mark. Napospos mo tarupa ma. Di ka la nagbainan. Nagado ang mabayadan. Ngem inununam dagitawan kas kan na nga order mo. Add to cart pa more. Woo! Saanan ang maulit lakay. Promise, maudin at alaga dayto. Talaga maudin day ta, ah. Ngamin, naumakon. Iswa di ta makaururnong kahit. Gaputa unaam dagita lohom. Awan lang aro din trabaho. Kas tapay taramid mo. Ay, kwan lakay, sorry ka din. Mabalintamot apagsaritaan dayto abanag. Saan ka din? Tinasayat, pumanaw ka pa dito, Iwan. Amangan no jak matapilan ti bagik. Kit amangan no maipaladaw ka ijibulan. Ah, Pumanaw ka! Ay, nawaw! No amom nga awan trabahom amang sustento kadagiti bisyo wenno luhom, makontento ka nga rod kadagiti banag nga adaken ka. Iti kasta, maliklikan ti apa iti nagbaatan yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, una yan ti kastoy abiyagaya. Anya man ti pagpupungtuta, Francis anak kaw. Bigbigat na po do ti ulom. Apay. Kasano mga min, tatang? Awan mo ti makalagip nga agdalos iti banyo tayo. Sakla ka na ayunan. Sak ti agdalos. Agraman is buda. Sak pa yan ti mangi flash. Sak pa isama ti orayan na mangi basura kadagiti basura na itirwar. Ay, nawaw. Di mo pigsaan ti sa anak kaw. Amangan numangeg na katikadwa tayo nga agab-abang iti daytoy abalay. Sa payada ni Sandra iti silid na. Nasayakit di tapno makarik na. Ay, pangaasem. Di kagis skandalaw. Nakababay mo iti akin ko kwa iti daytoy abalay. Saan nakagis iskandalo? Kasaritak laeng. Ay, numaamuan lang ti landlady ti kinadugyot deta Sandra. Amangan no papanawin na pay.
Good morning, Sandra. Nasaya tarimwar ka. Itaipay akayat ka akasarita. Ay nawaw, anya manin ti masapul mo bakla. Makitkitam dagita basura. Basuram dagita saan aya. Kat bayam di taa. Apay ngamin ay apakibibiyangam. Tibilin ti landlady tayo, Ket saan tayo nga urnungan ti basura dito'y ruwar. Ta ang mga no iwara ti aso. Bayam pay laeng di ta. Ibasurak to. Ay nawaw, kaanon to Idi pa'y napalabas alawas dagita basura. Ibasurak to kunak langarudan. Siguraduam laeng, ta mga no makita ti landlady, Ay, tsak kaya ti mapabasol. Ayun gayam, inikat kon ti basuran iti banyo tayo. Kanya-kanya tayo laangan. Tawan mo't makalagip amang ibasura no mapudno. O, diwan, nagadukit nga mumon. Apay, kukwam aya dayto abalay. Agpapada tayo lang mat nga abang. Ngam nagsasao ka. Kunamlan asino ka. Talaga dugyot da dya, Sandra, tatang. Bayamon anak ko. Naarjot adugyot. No di nakadenggan, di mo pilitan. Makaamiris to mo siguro, ha? Ay, nawaw. No kanayon nga agtal na tayo. Awan ti mapasamak. Abay, kasta kanayon nen. Wan ang... Nabanog akon. Siyakla kanayon ng tagdaldalos. Di mo't makariri na. Uray ti batog na la kumamet ti dalusan na. Ken ibasura na kumamet dagiti basura na. San aday ti ibati na latan di tarwar. Ibagam to iti akin kuha iti daytoy abalay. Taisaw ti mangidanon ka ni Sandra. Uy man laangan. Ibagak to no may agsingir ni Nana Miling. Nasaya at mat, tanalagip mo ti umay dito yung boarding house ko, nanang. Manungay tinadiskitar mo nga allowance ko. Unay kan, Sandra, anak ko. Kasla budiga mat ti kwartong. Ay, nawaw. Budega mat nga bagbagam, nanang. Kita man talangam. Naarjud ka ngam kasi ti pagnanaadam. Kasla saan anawalisan iti manu abulan. Ay, grabe ka mat, nanang. Kita am dagita a kurtina. Kurtina pay laang day tay dinaudi nga imayak. Ngimisi taon ngam awang mati kunam nga labaam. Ay, tilamanin madmadlaw mo, nanang. No kasano ti panangasikasom iti bagem, kasta kumama ti panangasikasom iti pagnanaedam anak ko. Kasano no agreklamo dagiti pada mga agab-abang iti daytoy abalay. Adrasamot tinalipatam iti banyaw, Sandra anak ko. Anya kumangay, nanang. Day nagsukatam Bayan nyo pa'y laang iday. Ibasurak to. Naa, saan kumaakasta? Ta saan laang asikati mangus-usar iti daytoy abanyaw? Adamit ti pada tayo nga agab-abang. Narigatan, ang mga no adapay ti maibagada. Ay, nananang, agpapada tayo laang nga agab-abang anya. No nakararteda, o di agsapol da iti sabali a pagabangan da. Ay, unay kan, anak ko, ya. Kat pudno mat, nanang. Di man agin aarte dagita atat tao, tagpapada tayo laang agbaybayad iti abang. Kunak no asino itayin tagdaldalos. Na kayo magaya, Manang Connie. Kumusta kan, Frances? Long time no see, Kasano, kat ita kailaang manan nga imay, Manang. Imay ko lang intulot ti allowance ni Sandra nga anak ko. Ay, speaking of Sandra, mabalin ka di akasarita yo ti anak yu, Manang. Maipapanitian niya. Idi pa nga ibagbagakan ko na, nga basura na dagiti basura na. Ken agdalos kumamat. Ngam kaslawan mo dengdenggen na. Anya? Tay tatipod no, Manang. Ay na, naimbaglaangan ata saan nga imay ti landlady mi. Tama nga, no makapungtot no makita na dagiti basura iti ruwar. Medyo dadugdugyot na ngamin, Manang. Ay! Dayta ti ibagbagak. Nakaar-arjod. Kanayon nga ag-make up. Ngam adamat ti dugdugyot na. Ala, bayam. Kasaritak tumanan ni Sandra. Kasta ti
Imbaga day je abaklakan ka nanang. Di ka kumaagbalin adugyo, tabalasang kan, Sandra anak ko. Agbain ka kumamot kadagiti padam nga agab-abang, tapno di da agriray. Mabit lang nanang, tagsarita kami man iti day tabakla. Nagadukat nga munan. Pudnumit tinaibagan na anak ko. Di ka kuman makiapa. Amirisong ki day, no anya tinagkamalyam. No kasano ti panangaywan mo iti bagem, isu kumamot at ti panangaywan mo iti aglawlaw mo anak ko. Ay nahusto nanang, di yu pagbasuraan tilapayag ko. Dumngag ka na imbag anak ko. Saan mo't amabalin at abagim laang ti aywanam, kan as-asikaswam. Agdalos ka kumamot ay iti aglawlaw mo. Aywan gayam, nailabakon dagiti ulas kan kortina. Si kamot tan ti makam mo ang mga kabel, taagawid akon into madamdama. Mabiit lang ang bakla. Ne, di ka mo't agsali iti dalan ko, tadapay trabaho, Sandra. Ha? Nagpuskol mat ti panagrupropa man niya. Asino tinangibagang agpulong ka kininanang? Ay na wow. Anya ang nagpulong asasawam? Ti ko nam kadikit jak amo ti indanon mo kan kwa na. Indanon mo adugyota. Apay, saan ay apod no? Agyaman ka, tanimanang ko nilang tinangibaga. Saan ati akin kuko iti pag-abangan tayo abalay? Nagpuskol ti rupam amang ibaga iti kasta. Kat agindadalos kalaang mat. Oh, kita man talangam. Uray mamin ano nga agdigos ka. Awan latta ti pagbaliwan na. Ket, si Kangay, nakar-arjod ka ng dugyot kamet. Anya ti kunam. Nakar-arjod ka dugyot. Ay, agsartang kay Adwa. Nakababay na kadagiti ka aruba. Bigbigatan nga agbinbinog kaw kaya. Di ka man makibibiyang dito'y tatang. Tatalaga na punuan ako iti dito a babae. Unay kan, Francis, anak ko. Apay mahit na makiap-apa ka itipada tayo abordar. Kasano tatang? Dugyot lang aruden. Dakas pa'y tirumrumuhan itingiwat na. Binaybay amlat ako man Ay, jak nga na tupulan ti bagi. Unak met nga diretsum iti akin kukuha. Taisun ti mangibaga ka ni Sandra. Awan pa'y mad nga mininanamiling. Into no sumaruno alawas kano pa'y ti panagsingir na. Itex mulat tangkeng kuha na. Ta itex naman ni Sandra. Tapno saan mutain nga isupay ti pakais-istrisan. Ay, saan? Nasaysaya at lata no personal nga ibagak. Malama ka mo ka. Ngam kita niyaw. Liklikan nyo ti panagapayaw. Ta nakababain ka dagiti karuba. Sapay nagpipigsamot ti busis yaw. Umayak man, Francis. Hi, finally, may kaymadlangin na namiling. Umayak ko nagsigir, bakla. At dapat siguro na diskitar mo. Siyempre, amumat, on time ti panagbayad ko. Kwa, ada ko makoncern ko, nana. Ha? Kasi nga nana, dugyot ti padami a border. Anya? Di nasursurutan ti bilin nyo. Di namit lang amo ti agdalos. Ay una yan day ta, Sandra. Aging gagayam ita kat saan na nagbalbaliw. Ha? No kasta, amuyo gaya man. Wan, kastamot lang ti parikot dagiti sigod a borders ko iti. Ay, Iso siguro apim manaw da. ay, kasari tayo mangki di. Tano siya ngamin ti mangibaga. Di nakikan kano. Ay nawaw. Asino tinangurnong iti basura na dito'y bakla? Ay, kwa, nana. Di mo ibaga di Sandra manan. Ay na, kinapudno na nabayagan day ta a basura di tanana. Jackman amo ko ni Sandra. Di namat ibasura. Ay una yan day ta babae. Nagpuskol ti make-up na. Ngam kastoy mati kinadugyot na. Idi pa'y nga imbagakan kwa na nga adalan na tagdalos. Ay, kasarita yun ton, into nagawid. Ay talaga nga urayak dayjay a babae. Pasensya kayo kuman na namiling, narabyanak. Ayun gayam,
At ti abang ko para itaabulan, nana. Saan lang ati abang mo ti makagapo, no apay nga inuray ka nagawid, Sandra. Ay nawaw, awan mo ti amok abasol ko kada kayo, nana Miling. Aging ga ka di ita, kat di mo amo ti agdalos balasang ko. Ay nawaw, sigurado ani bakla manen tinangidanon iti dayta, nana. Oray saan nga ibaga ni bakla. Maamuak tulat. Kita man dagiti basuram ana urnong. Maig-igasan ngam di mo matko na nga ibasuram. Ha? Napintas ka, abalasang. Iso ano kasano ti panangaywan mo iti bagim. Iso kumamat ti aramidam iti aglawlaw mo. Di ka kumagbalin adugyot. Tapno di da ibagaan na arjud ka. Ngam dugyot ka mat. Katuan mat, nana. Isomatar aramida. Ulitak manan balasang ko. Di ka kumagbalin adugyot. Ngamin saan lang asikat agnanaed iti daytoy abalay. Oray dagiti basuram. Di mo kumaurnungan iti paraangan ta nakababain ka dagiti lumablabas. Ay nawaw. Agrek-reklamon dagiti padam aborders. Iso makarik na ka kumamutan balasang ko. Pangasim tagdaluskan. Di mo orayan ang maumaakan ka. Tatalaga apapanawan ka. Talaga asyak ti kalabanam si ka bakla. Ay, awan ti oras ko amakiapakan ka. Ay nawaw, awan ti oras mo amak ti apa. Ngam ado ti oras mo nga agpulong kin ni Nana Miling. Imbes amakiapang ka kanyak, rugyamon ti agsagad iti batog mo. Ha? Umapal ka lang amin kanyakat. Iso akayat mo apapanawan dak ditoy. Anya kumain ti apalakan ka? Tanapos ko lang make-up mo? Takinadugyot mo? No way! At least, napintasak si Kangay. Arjod ka talaga. Nagpuskol ta make-up mo. Branded ta badom. Iso na lang tadugyot ka met. Namin ano, na kinasarita ka maipapan iti day ta abanag. Ngum kaslawan mang mangeg mo. Ay nabakla! Ti kunam kit di. Umapal ka kanyak. Iso adadadaulan na. Amam, saan na masapol at dadaulan ka? Ngamin, umanayan, dagiti dakes nga aramid mo apaka ibabainam. Ay nawaw! Kunakmet adiyo pakibibiyangan ti basura ni Sandra itirwar tatang. Awa na agrom day ta babae, no kanayon na dati iti mangi basura, iti basura na. Ay na wow, saan asyak di nagibasura? Ha? Asino? Ni Sandra, iso tinasapa nagbasura itay. Os! Pudno? Wan, alas 6 pa ilaang ka nagbasuran. Ay na! Very good nga rod. Ano kasta? Ay, nakaambiris mo siguraw. Ang mga no nagbutang itimbaga ti landlady kan kwa na. Nasaya at mat nga rod. Tapno saan nga isupay apaka-stress ha? Ay, alaki din. Agtugaw ka na nakaw, tagkapita. Aguray ka. Ni Sandra mo't ti agsagsagad iti paraangan tayo tatang. No itay pa nga dadita. Ay nawaw. Himala. Nagbalbaliwen. Wen narigat ti mapapanawan niya. Ken ay sus, narigat ti agsapol iti mayat abording ita apanawen. Ay, no kasta ko mati naramid na ididamo akinasarita. O di, okay kuma. Saan kuma anakangag iti adu asao? Ay, gagangay na anak kaw. Talaga akasta ti biyag. Ay, da kayo pa ilati makaam mo iti sida nga ilutlutok tatang Nay, papanam. Sa dino kay kuma? Iti ayan ni Sandra. Very good! Ay sus! Ay nawaw! Di nakmat kigtutin abakla. Apay aya. Hoy, itamam pa. Yan nalagip mo ti agdalos iti paraangan tayo. Win agdalusak tapno saan nakapapanawon ni Nana Miling. Kan tapno awanan ti adu asaong. Very good. Ano kasta? Ay, tulungan kan. Ay nasanin bakla. Sa nabale, tawan ti klasik ita.
Iso asyak pa'y laang tagdalos ita. Da kayon tumat inton bigat. Oh, sigurado ka? Uwan. Naamiris ko apod no dagiti insawsawang mo kanyak idi. Iso nga ita, saan akon nga agsadot-sadot. Agdalos akon, tapno di mo ibaga, anakar-arjuda, ngamdogyutak mat. Ay na, wow. No kasta, di nasayaat. Awan ang tiriri. Ay nawaw! Saan adakas ti agbalin an arjud? Ngam kuma, dalusan tayo mat ti aglawlaw tayo. Iti kasta, kat saan nga agriri dagiti kaaruba tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitang paditimpos ni Maita, manang Conchita. Tay video kanladawan na ijay abroad, bakla. Ha, wen, nakitak dayjay. Makapasuron nga rod. Masapol nga i-post na amin. Ay napod no tinakunam. No saan a foreigner tinaasawa na dayta a Maita. Ay, awan lamukon. Saan a makapan iti Canada dayta a babae. Pangalaan na kumamad iti kwarta na. Kat agpapada tayo mat amamirmiraot. Ay, pudno launay. Ay, nawaw. Kitaam no asino ti lumapas iti paraan nyo, bakla. Diyak mo't mailasin. Nakahudmot ngamin. Mingmingam animbag ni Queenie dayjay. Saan ka di? Ay, wen! Ni Queenie nga paiso. Kabisado ti sapatos na. Ay, sa dinuman nga tan, tinagapuan dahi ta babae. Kanayon mo tan nga agsapat, ipanagawid na. Kuna ni nanang na, ada part-time job na ijay ili. Something's fishy, manang. Ay nauray di mo ibaga. Amuklatan noan niya ti pampanunutam, bakla. Kanayon samutin nga agsapat ti panagawid ni Queenie nga anak ni Nana Emilia Akaruba tayo, lakay. Ay nawaw. Anya ko matibibiyang mo kun kuha na nga, Conchita. Di ka kadimas daaw no apay. Sardengan nak mamay. Ang mga nubar ti pagtrab-trabakwan na. Unay katikla si ti panunot mo na yung tao. Unay ti kasta mindset mo. Amin ang makitam, ikam itidakas akay papanan. Ay nalakay, ibagbagaklaang mat ati maobserbara. Ay, saan nga amin kat masapol apakibyangam. Unay kan, di ka lang amin makarelate kat. Isungay ka na tayo ti Diyos iti saggay sa abiyag, tapno saan tayo apakibyangan ti biyag ti sabali a tao. Naimbag ko maano pagsayaatan day tangar aramidam. Angem saan mait, tapasig mo't apanang dadal iti pada matao. Nay, rumwar ka man ang anak ka, katrabihin. Anya nga rod, kat call center mat ti pagtrab-trabahuan ti anak yo. Uray rabi ag trabaho latta. Wan angam. Di nakpakadanagan nanang, kabaulak ti bagi.
Sa maysa, nasaysaya at matla ang ti kastoy. Tapno dagos ang makaurnong ta, iti maigatang iti materyales para iti dream house ta nanang. Wan matkit di anak ko. Mala, bayam, tay tuloy ko mati ag online selling. Tapno matulungan ka, anak ka. Wan nanang, nasaysaya at ang ti kastang aramidin nyo. Tapno saan ang masapul arumwar kayo. Aglalukot at damat ti rikrik na nyo. Diyo kabailan tinadadagsan at trabaho. Maalawan na. Sige, agrubat ka nga rudin, anak ko. Tanay, mala daw kan. Agan-anat ka, ah. Si kamat ti lumabas iti paraangan mi, Manang Emilia. Itaman pa'y arimwar ka. Ah, Kitno kanayon nga agkulkulong ka. Italaang manen anak kita ka arimwar. Anya ngay dagita naka-eco bag nga awit mo. ay nawaw. Di mo ibaga atibiyag ko, kat banbantayam, sika, Conchita. Ah? Uray ni Queenie nga anak mo. Kanayon nga agsapat ipanagawid na. Siguro, addamutin kalukwan nga aramidan na. Hay, piman mataya. Ay na, Conchita, nawan tinasaya at ngay bagam. Mabalin ka ding agsardeng ka. Busy ak, iso adi ka manaktak. Tawan ti oras ko iti tao akaskan ka. Ni, asino ti agpatpatakder iti balay, Gardo? Addamot nakitak a nag-deliver iti simento kun landok itay. Dama ng Emilia, agpatakdarda ka numat iti mansyon. Ay, nawaw. Dama ng Emilia kunam. Agpatakder da iti balay da. Kinapuno na kat ay banda ka makipurdiya. Talaga mat gayam an nadiskarte da gitang agina. Uray anya, aramidan da, tapno laeng adda makwartada. Unay kat tikastan. Dayta, tayo ko nadaan, nadiskarte. Nukas namat lang ang adiskarte, ay uray sa anin. Agsisinukat mat tilalaki iti biyag da gitang agina. Na, ay unay kan. Agsisinukat nga ibagbagam dita. Pudno mat, iso ang kanayon nga agsapat ti panagawid ni Queenie. Nimot manang Emilia ananang na, kanayon nga agkulkulong dita balayda, taadda milagro nga aramidan na. Iso nga adda ti kwarta na, ha? Iso addi mon tanggapan ti makipurdiya kadakwada, Gardo. Nakitam ka dito balada manang Emilia, kan Queenie, ang maipatpatakdar, manang Conchita. Ang laki-laki. Dakula, ngumdang kas mo tinagtaudan na. Ay nano siya, ano saklatan ti agnaid iti kalapaw nukwa. Unmat ket di, Ay huwan gayam, nakitam ka di, no ijay ti ayan ni manong mo agardo, bakla? Wen, madamati trabaho dahi ti limabasak. Ay na, talagang awan deng ganday ta agardo. Kunak lang aruden, asaan nga ijay ti pakipurdiyaan na, napanpay lang ang mat. Ay na, bayam, ano iso ti kaya na? Ura ni Manong Gardo, ano agsasao, madlaw adakkel ti bilib na kadagita nga agina. Husto lang unay tanakunam, bakla. Dakkel lang unay ti bilib ti asawa kadakwada. Angam na siya, ha? Sa anak to pulos nga agbilib kadakwada. Ngamin, amok adakas ti pagtataudan ti kwartada. Umayak man, tatang. Ay, sikamot gayam, Gardo, anak ka. Kumusta nga iti patpatakder yung balay da, Emilia? Saan pa nalpas, tatang? Ang adu kami, mat. Sigurado amalpas adagos dayjay. Umapal, asigurado ni Conchita nga asawam. At damanan ti kalugaran tayo nga in masinsaw. Ay, ni Conchita nga asawak pa ilang ti kunayo mo, tatang. Ay, no adda makita na akaaruba tayo nga umasinsaw. Dakas adagos ti panunutan na. Una yan ayat ti kapanunutan ti asawa manakaw. Grabe! Ay, huwan nga ron. Talaga adakas ti mindset na. Ay, ti kinado ti babalasang dito lugar tayo. Dayjay pailang mo't amaritis ti nakaibatugak. Talaga nalaing ti Diyos anak ko.
Dakes mo't no pada na chismoso tinay batugan na. Ang mga nuduraben na tingiwat na. Pudno gayam adakkel ti balay dama ng Emilia am ipatpatak der. Angam, ita niya kumaaga po nga umapal. Itay pa aming mingmingan ti may patpatak dar abalay may manang. Di mo mo't impakpakaam mo nga umay ka agbisita. Ay sana. Saan ada kayo ti umay ko bisitaan? Ada lang ti... kwa, sa punak lang ti kwarta na tinagkwa niya. Anya? Ay nawaw, mamati ka kanya, tapod no ti bagbagak Queenie. Ay, sa dino nga tayo tinakatnagan day ta kwarta. Sigurado ka di manang? Wen ko naklangarudan. Okay, nukas ta nga raw, i-close kon ti gate may. Ituloy latan ti agsapol, ang mga no adalaang dita. Ay, mabilang Queenie. Kasla limok magkamay. Kasla dumakdakkel ti tiyan mo. Di mo ibaga amasipog ka. Ne, apay, adda ka di nakakatkatawa iti imbaga. Limok maglaang da tao, panunutin niyaw ang masikaw. Saan aya nga mabalin nga adula ang tikan kanal, iso alimok magak manang. Pudno ti bagbagak bakla. Nakitak nga rod ni Queenie itay. Limok magsika. Aya? No makitam ay na talaga panunutam amasikog. Ay, ang mga nun naala na ititrabaho na. Bueno, saan? Ay, ang mga nun sinikog anti sugar daddy na. Kanayon tumot ngamin arumwar iti rabi inton kuhan, agsapan ti panag-awid na. Ay, isumit lagayam nga awanin ti makitak nga ipopost na iti Facebook na. Uray ni Manang Emilia Ananang na saan maten nga agpopost iti Facebook. Alam na dis, Manang Conchita. Sigurado nga da ilimlim madagit nga agin na. Pangalanda ko may iti kwartada ngay. Kahit saan mo't amabaala ni Manang Emilia ti agtrabaho. Ni mo't Queenie, saan mo't a professional. Ay na, di dala agbain iti kastang aramid da. Ang mga no plano da pa yan ti gumatang iti lugan da. I can't. Anya nga iti amuta yun. Ang mga no CEO, no bilyonaryo ti sugar daddy da ita Queenie. Amang ankit di ano saggay sada ka ni Manang Emilia iti sugar daddy. Iso anak kay patakder da iti balay da. Lumabasak iti paragan niyaw, pare Hulyaw. Ay, si kamot gaya Mari Emilia. Sa dino ti papanam. Agpaili akmanon, mapanak ag-purchase iti materialize. Ay, iso nga do ti umapal kada kayo. Tao mas asinso kayo, Mare. Anya kumangay ti apalanda, kat nagagat kami mo, tapno makaurnong kami, paray. No saan ang nagtrabaho ni Queenie ti call center. Kan no saan ang online selling, saan kami ang makaurnong. Nukasta call center gayam ti pagtrap-trabahuan ni Queen ay. Wan, iso kanayon nga agsapa ti panagawid na. Night shift, kan kanayon ti overtime na. Siyakmat, busy ak iti online selling ko. Iso asaandak ang makitkita di ta tersina, ang makimarmarites. Busy ak nga agpicture kadagiti lakaw. Ay, kunakon kay. Nay, kaslad da kayat mo asawa na, paray. Nadalos gayam ti trabaho yaw. Pagpampanunutan na kayo pala iti dakas, dagiti karo batayaw. Ay, mapanda kay pa yan imarmaritis nga gina. Kasta talaga ti mindset dagita amarites. Ay nawaw, apay akas sa tilangam anagawid nanang. Ay, kasano mga main ko ini anak ko. Talagang awad ti manaknakam dagita amarites dito lugar tayo. Apay ka di aya. Anya kumapay ngay anak ko. Napandatain marmarites iti dayjay akong chita. Duada kano kin ni bakla.
Ay na, umapal lang dagita tattao nanang. Ay, una yan ti kasta a mindset dagita Marites. Naidumduma, anak ko. Kasta talaga dagiti Marites mindset ako nada nanang. Apal tinang nang runa. No mas asinso ka, uray na saya at tiar aramidem. Pagpanunutan da kalata iti dakas. Ay na, nudida pa'y lagsardeng dagita Marites. Ala husto Ama- nanang. Diyo stressen ti bagiyo. Bayan nyo ta isuda ti ma-stress. Anyat ko ng Queenie. Agpa-house blessing kayo, ha? Wan, bakla, umay kayon to ah. Makita, ah? Umay kayo tapno mairanod kayo nagrigatan mi akwarta. Ay, nawaw. Di kay madanagan. Nadalusmot tinagtaudan ti kwarta mi. Ay, ekwa. Awan ti imbagbagak adakas. Ang nagtaudan ti kwartayo. Kat da kayo kanukin ni Manang Conchita ti mangi marmaritis kada kami dito yung lugar tayo. Apay, ilibak mo ka day. Ay, kwa. Basit lang ti maritis ko. Ni Manang Conchita, ti ado ti istorya na maipapangkada kayo, Day, rimwar ti pudnaw. Ammo, bakla. Imbis ati biyag ti sabali at tao ti banbantayam, agtrabaho kakik day. Sa maysa, baliwan nyo man ti kasta ang mindset yu amarites. Ops! Ni Manang Conchita ti number 1. Number 2, aklaan. Anya ngay ti ipakanyo kadagiti bisita yo, nagpa-house blessing kayo, Queenie. Kat umay ka tapno maamwa Manang Conchita, kan tapno mairanod ka matan Ay, nawaw. Oray sanan, ang mga numanuktong mo lang. Di mo ka din nakita ti baboy ana i-deliver iji balay di kalman. Ha? No kayat mo, umay kalata tapno maramanam. Maramanam mo ti nagrigrigatan mi kininanang tapno adan tumanan ay maritis mo. Na, nagpuskol mo tirupam amang ibagan iti kasta kanya, Queenie. At dalabalayo kastakan. Ay naman ang Conchita, di ka agsaw iti kasta, amukmat amaritis mindset ti mindset mo. As in, no adati ka arubang umasinsaw, iaramidan nyo iti dakas nga istorya. Una yan ti kasta pa nagpampanunot yo at chismusa. Ay na, no sa anak la nakapagtapal itay, ang mga no nakaraman kanyak dadya, Queenie. Huston, bakit? Basol mo mutlaeng no apay akas jay tinaibagana. Amarites ti mindset mo. Ay na, uray pa'y mano abalay ti ipatakder dang agina, jak tupulos umapalan niya. Kanayon mo nga ibaga, adi mo ida apalan. Ay gaman niya itar aramidam. Yar aramidam ida itidakas nga istorya. Oh, may salati kahit asawon day ta, bakit? May sakamat gardo. No sakti si ka, agsardeng kan bakit? Saanan saya ti kasta a klase ti mindset mo, bakit? Di mo urayin nga ibaga ti tattao abak-bakitan ka chismosa. Bakit kan? Ang kasta pa'y lati aramid mo. Anya ti kon am Queenie anak ka. O may nibakla dito'y balay inton biga. Wan nanang, umay kano tumulong nga agluto. Isumat ti text na kanya. Ay nawaw, ang mga nuadadak sa panggap na. Saan mo't siguro? Nagsorry mo't kanyak di tao. Sa maysa, mariknak mo't pagbababawyan na dagiti inararamid na iti kalabos. Anya, Aggayam kamin kini bakla itananang. Ayun gayam, saan laang nga umay tumulong ti gagaran ni bakla. Kaya't na kayo matlaang kano ang makasarita. Umayak man bakla. Ay, pasensyakan man ang Conchita. Sana mabaling nga agmaritis ta ita. Ay nawaw, apay ngay. May lakad ako. Importante. Sa dino. Mapanak iti ayanda, Queenie. Ne, apay ngay jay. Mapanak makipangan. House blessing da ita. Anya. Agayam kamin ka ni Queenie. Saan ba't kayam apod no? Dagiti pampanunutan tama ipapankadakwada nga agina. Plastik kamat nga rod ano kasta, bakla. Saan akin na plastik ti kastoy? Daytoyin tayo kunada pa nagbalbaliw. Iso asika, baliwang matan, dayta marites mindset mo, Manang Conchita.
Umuna akong ngagdigos, lakay. Kunak man nung napan ka iti ayan ni bakla. Wen, napanak, kat kunana, mapan kami kanu iti ayan dama ng Emilia. Aya, Panagkunak katusto ni bakla, lakay. Saan anasaya at pinagpanunutan mi ida nga agi na iti dakes. naimbag man tanalawlawagan ti panunot mo. Kat agbalbaliw kan bakay. Ay, wen, lakay. Talaga akas ta ti planok. Baliwak ti dakes nga aramid ko. Tapno saan da nga ibaga amarites mindset ti mindset ko. Dayto yun ti kunada a pagbabago, lakay. Ay, wow! Dakes nga apal kat intay liklikan. Marites a mindset kat baliwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay, Jisa, itay kapayla dita sango ti sarmeng. Awan sa planom apumanaw ditan. Di kay ka din natagari, tatang. Kitain nyo mat ang madama ti make-up ko. Ay nawaw, isulat ko ang tunggal agawid ka. Imbis at tumulong ka kumamit ka dagiti matrabaho dito'y balay. Busy ak, tatang. Pangaasiyo tadidak singaan. Madadaal timud ko nga ag-make-up. Ay, nagalas ka ti kastang aramid mon. Bimal balasangan ka ngawan na mo matrabaho. Dahil talarupam tiyam mo malinisan. Aha. Oops. Ay nakapimpinta sa ka talaga. Uray ka sa no ti kinapintas mau. No dugyot ka may. Awan serbina. Ay, unay kayo matan, tatang. Kanayon daklakit din akontraan. Jakla ko man nagaw-awit. Ijayak ko malatan boarding house ko. Taawan mang dildilaw kanya. Ay, day tati madikin ka tagpasugnod ka dagaos no madilaw ka. Di mo panunutain na para maglakang ka ti may bagbaga. Wanan, basol kon. Siya kon ti kamali, tatang. Gusto nga rudan Marengreng akon. Sao kayo laasao. Hay, makauma. Ha? Ops. Ay, may sapay. Aha. Anong nangyari here? Payakas lang na bagyo mo tanti kwarto ta, Jessa. Ay, unay kan. Selfie ka, selfie dita. Ngam kita man, nakagulgulo ti silid ta. Aglinis ka pa'y kumanga umuna. Sakbay nga selfie ka. Anya ka di, bes. Relax. Saan mo't makita iti social media dagita awaraket? Kalma ka laang, bes. Okay? Kalma. Gaputasan na makita iti social media. Di ka naglinis? Kasta? That is a big mistake, girl. No, pwede. Sana mabalinti kasta. Awanti katulong ta. Iso tumakder ka man dita, katagunay kan. Your nose mo dagiti waram. Iti kasta, nalinis akitain. Ay, saan mabalin, bes? Kas makita mat, naka-make up akon. Ng paglinisan nakit din, ay awanan madadaal antibiotic.
No kayat mo, o di si kapay lang timang linis kadagitang. Itikas na awan rugit a makitkitam. Ginak paglinisan tamarugitanak. Naawatam, bes. Anya? Da kayo matgayam tatang. Imbag man ta nakaumay kayo dito'y dagos ko. Ay, wala, tadi ka matan mauray nga gaway. Anya ngay dagita awit yo. Nangyigak iti ka puros anateng ken prutas. Mala, umunag kayo tatang. Ay, hun man tanay. Nabambanuga ka nagbiyahe. Ay, Sige, agtugaw kayo. ay nawaw. Akin kukuha ka na ito anak ka. Agkaiwara mo ti underwear dito'y supa. Ay, kukuha samay. Ay, ikuha tatang. Ay, win. Ay na. Kalablabak dagito'y tatang. Jakpay ngamin na yurnos. Yurnos kunto inton madamdama. Ay, uray kan. Pati dito'y dagos mo, kaiwara na giti usarmaw. Ay, kasano ngayon no da bisita. Di nakababainag. Ni tatang mat. Kat siyempre, aglinis sa kano amok nga adda sumangpat abisita. Jakmat ngamin amo nga umay kayo gayam. Iso ajak nakalinis. Ay, nakalalaing ka mga agrason anak ko. Kanayunem latta ti aglinis, uri awang bisitam. Iti kasta nalinis ti aglawlaw mau. Sana dahi talarupam tinalinis akitaan. Ay nano, imay kayo dito, itapno umay dakla ang sirmunan. Nasaysaya at sigurong agawid kayong tatang. Ay, nawaw. Ay, nagalas ka ti ugali mon, Jessa. Apay ngay, apapanawon na mitay. Kasano, sumanao kayo man matan. Kaslaak matlaang adda ijay balay no adda kayo dito dagos ko. Tangiwat yu laang timang mangag ko. Abak yu pa'y ti upa aputak. Ay, nawaw. Ano ba yan, girl? Mamin ano ka di adaras nga ibagakan ka nga aglinis ka man? Pangasim! Ay, Diyos ko, Lord. Maestresa kin ka, bes. Ano dito eh? Bodega, wano kwarto, ha? Nakarugrugit. Agkaiwara ti usar mo everywhere. Oo, kamat bes. Bay amlaang kadidita dagita awara. Ayun, kita man numayat matlaang dagiti baro a picture ko. Anya man na picture da kita niya. Kita man. Ato'y bongga, di ba? Ayun gayam, adda baro a post ko iti TikTok. Ado tinag-comment, naglaing nga kanong agsala, kan nagpintasak kano, bes. Napintas ka mata talaga. Nalinis ka akitaan. Ngem no kasano, ti kinapintas kan kinalinis mo iti social media. Iso mo ti kinadugyot mo in real life. Ay nawaw, hoy bakla, makapasakit ka na. Nabayaga ko nga agtap-tapal kan ka. Aglablabos ka matan. Ay, masaktan ka at tapod no ti ibagbagak. Huston! Jakon kayat adenggan pa'y tibagam. Aguray ka, di mat adda pa panam ita. Apay numapan kan, iti kasta saan ka amala daw. Alamapan kan, kat agan-an nagdawan, bakla. Rabiin insan, Jessa. Apay, di ka pa'y maturog. Madamdaman ton insan, agtiktukak pa'y. Ay nawaw, apay no ipabigat munday ta insan. Diyak ngamin makaturog no nakaswitch on ti silaw. Masisira pak. Iso nga agiddakan ta maturog tan. Ida po mo ti silaw insan. Okay. Na, anyat ko am nga insan. Nagtugaw ka man mat dita sango ti sarmingan. Ag-make upak pa'y insan. Anya? Ay nawaw, ag-make up ka kunam? Apay, papanam. Kunak man no maturog kan. Maulawakin ka insan. Di ka ka dinatagari insan. Ag-make upak pa'y. Iti kasta, napintasak ka maturog. Ay nawaw. Oops. Aray ta. Mayat mo't siguro ti pormak.
Papa naman akaw. Kasta unay matabang lom, nakapurma ka pa'y. Mayatput lang ka din, nanang. Bagay ko kadimot la to'y suot ko. Ay, katun anak ko, bagbagay mo. Ad dati maar ka iti day tasuot mo. Ay, wow. Nagmayatan mo kasta, nanang. Ngam na papanam ka di nga agpaysaw. Kuha, nanang. Adanam amok iti Facebook. Agkita kami iti personal. Ha? Ay, tagano ngay mait. Napintas matlaan ka de. Isungarot nga agmeet kami ita. Agkita kami iti personal. Iti kasta, makapagamamu kami iti husto. Ay, lalaingam nga roda anak ko. Iti kasta, makaasawa ka mutan. Un ka din, nanang. O sige, panawan kayo pa dito eh. Narigatin. Ang mga maladawak iti first date me. Oy, insan Jessa. Insan, bumangon ka ditan, aldawan. Madamdam apay insan. Makaturturo akpay. Anya? Ang aldawan. Di mat ko na mga adabisitam ita? Ah? Anyat orasan ay insan. Agalas Jason a insan. Ha? Ay sus! Ay, api nga nga itanak laang abangunan insan. Kasanukat naladawak mo't anagreeng. Iso dinardaras ko mo't at inagrubat. Tanay, maladaw ako iti papanak. Anya, di mo't ko na mga glinis ka ita. Uwan ko angam nay, aldaw mo't tan. Inton maminsan ton Si kapay lang ti aglinis dito'y dagos mo. At dapay ngamin napatag alakad ko, insan. Ay, nawaw. Ay nawaw talaga. Kaririing mo pa'y laang day taman laro pa mo ti aprusam, insan. Siyempre, dahil iti kinabak ng kwan niya. Iso arumbang na laang nga aywana. Sapay nagwapo di kachat ko, insan. Agkita kami ita. Iso anas ken ngagpapintasak iti kastaunay. Mala, pumanaw kan, tagsagana akon. Sige, insan. Kat agyamanak iti panang paturog mo kanyak dito'y dagos mo. Salamat sa ulitin, insan. Alawanan. Pumanaw kan, tagpapintasak pa'y. Ay, wow! Talaga, di mo amo ti aglinis, anya, Jessa. Nagadu kaya ti mainawan iti kusina. Agraman si nakadugdug yun. Makapa-stress ka na talaga. Jack, amo, ti ramideg kang ka, girl. Maumaaksan! Ay, agtal na ka, bes. Pangaasim, di mo dadaalan taldaw ko. Ay, tsaka mo kang ka! Day talaki din rupam ta sa sikaswam. Naglinis nga agpay so tarupam. Ngum nakasadsadot ka mat. Nagalas pa ito Ay, agtal na ka, kunak na. Isagdang mo pa lang man. Day ta pa nag-make up mo. Aglinis ka pa'y. Tani, aglalaukan timurang ka nalabaan. Ultimo na nga namin iti chichirya, di mo pa'y among ay basura. Ay, di nakdisturbon, bakla. At dabisitak ita. Iso apang nga asim ta, di mo dadaalan timud ko. Ay, kanto na bisitam. Rumbang aglinis ka. Naglinis akto inton madamdama. Ag-make up pay. Relax. Makamukha. Saan ka pa'y lang makalinis inton makaawid nak, nay? Nasaysayatan nga agbiro kang iti sa bali pagdagusak. Yak kaya ti dugyot akabalay. Dandaninsan agbalay ti ipes. Kas kada marabutit dito'y nagusta. Gapo iti kinadugyot mo. Nico? Hello. Siyak nga rod. Umunag ka. Agyaman na ka. Imbag man ta nabiro kam adagos ti insen kong address ko ken ka. Ako saan mo ta narigat abirukan? Ken asidaglaang mat. Sige, agtugaw ka. Agyaman na ka. At hayugaya man na pimpintas ka iti personal. Thank you, Nico. Ay natataer ka mat iti personal. Ay, pasensya ka na. Jakmat nga minan nakalinis itay. Agkaiwara tuloy dagiti gamit ko. Okay lang. Uwan, awan parikot iti data kanyak. Mabalin ti makisiar. Itayak pa ila makajingjinggal. Ay, sige. Iti day abanda ti si Army. Kuyugin ka di pay? Saan ang Jessa? Okay. Diretso ka laang. Makitam ti CR iti pinakamurdom day ta hallway. Sige nga ron, Jessa. Sige, orayak ti panagsublim, Nico.
niya dagituyin. Ag kaiwaramat nga underwear. Ay nawaw. Ay, saan pa yan ay plastic bowl? Oh, my goodness. Oh, yak. Nico, anya ka diti? Ha? Ay ko, sorry. Pasensya ka nuwan. Diyak matin na si Bugan Tibol itay. Sorry at talaga. Nalipatak tinaglinis. No worries. You don't have to explain it. Nico, And about our date, forget about it. Kaya't ko sawan, lipatan mo. Ay, aglinipatan. Kaslakas jay. Uwan, kasjay. anya, alam, di mat ko na nga ayatan na. Kat ay ayatan ka mat, Nico. Kwa, jakon ituloy ti agaram mo nung mangaram kan ka. Ang iti anya agapo. Gapo ka dita nakitam anarugit ti dagos ko. Saan lang mo't basta rugit dayta? Dita ngamin ang makita. Ti kina-irresponsable ti may sa tao. Wano kina-responsable. Simple lang nga panaglinis. Ngam di mo pa'y kabaalan nga aramidan. Makapa-turn off. Nakapimpintas ka nga pa'y sa babae. Ngam nakadugdugyot ka met. Panaglinis pa'y kuma. Sakbay ti panagpapintas. Sige, inako. Di nakpanawan, Nico! Nico! Agsubli ka! Oy, ano nga yun? Bes. Namin ano ka na binagaan? Ngam awan dengdenggam. Tapno amom, naumak mo ta namang your ornos kada kita waram. Isu nga anusam, taoray siya, kat panawan kan. San abes, pangaasim, di nakpanawan. Sorry ka din. Amo, mga wan sir-serbi ti kinapintas mo, nudugyot ka mat iti unag ti balay mo. Puro ka selfie, puro ka upload sa TikTok, puro ka papintas, ngam nakarugrugi ti pagnanaadam. Bes. No nalinis ka iti bagim, basta kumamot iti aglawlaw mo Para matlangkan ka day takit, sana para kanya. No di mo kaya ti agmaymaysa, balbaliwang ti ugaling. Ala, ang kaglinis, kat namnamaak nga iti panagsubli, kat nalinis aminen, agraman CR ken kusina. Oh, Kat, kumusta nga'y tinapanam, Nico, anak ka? Awan na nang. Lipatan yung tinaibagak kada kayo. Nay, apay nga'y. Apay, binasted na ka, ti kasinarak mo. Saan? Anya nga'y nga road. Siyak tinang basted. Ngamin, na-turn off akin ko nanang. Ha? Pudno na pintas. Ang, nakadugdugyot mat. Ay, nawaw. Nukasta, napan ka ijay balay ta, anak ka. Wala nang. Nagtulag kami ang mapanak pa nga umuna iji dagusda. Sakbay arumwar kami ang mapanag-date. Ngam, ay grabe ti dugyot jay dagusda. Ultimo CR. Urak lagdulok. Isora jay. Jakon intuloy nga ag-date kami. Ha? Jay matlaro pa natin ang muna alinisan. Sana makatulong iti trabaho ti kasya klase ti babae. Ay, kat na imbagmat nga rod, ta nakitam ad agos ti kinadugyot na. Tadi ka kat na ilawlawan kan kwa na anak ko. Wan nga rod nanang. Talaga adyak mairusok ang makadan na ti kasya klase ti babae. Nakapimpintas. Ay nawam. Ay, adyak may ladawan ti kinadugyot na. Iti pagnanaadanda. Nilaangan Luisa ti armo manak ko. Uray saan anapintas, tanagagod, kan nasingpot ay dyan. Aday na, nakalinis ako. Huh, makabanog na. Ay na. Nagmayat gayam tirik na ang makakita iti na urnos. Kan nalinis nga aglawlaw. Makapabang itirik na. Nakita. Nagpinta sa kitaan tinalinis a kwarto. Agraman salas, kusina, kan CR. Wan nga rod, bes. No, hindi pala kumaan naglinis ka. Di saan kumaan na turn off ni Nico ken ka, bes. Wan nga rod. Bayam day jayan. Maawatak matkit di.
Maawatak no apay akas di tinagbalin a reaksyon nga. Ita, amumon. Iso amanipod ita, kanayon ang ti aglinis. Makapalagan kaya itirik na no nalinis ni aglawlaw. Uwan nga rod, kat agyaman kan kabes. Ngamin, di ka na uma ng palpalagip kanyak. Agyaman iti kinasingpot mo. Di nakimbati, oray kasano ti kinadugyot ko. Ay, no saan ka paila nagbalbaliw? Talaga apanawan kamatkat. Ibati ka Iti kasta, agnakem ka. Ngam, thanks God. Ngamin, nakaamiris kamatlaangan, girl. Wan girl, kat agyaman akmanan. Amuam, ita panawan, saanan alang at ikit-kitaan da. No di ka ti kinasaya at ti ugali. Ken kinalaing adumiskarte iti biyag. Kang runaan iti amin, rumbang lang nga always beautiful inside and outside. In pak, ganun. Inside by side. Ganun. Ay, nawaw! Awan sirbi ti kinapintas mo, no di mo matamu ti aglinis iti balay mo. Ita panawan saanan nga uso ti pinapintasan. Rumbang nalaang mat nga responsable ka kadagiti trabaho, nang runa iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid akon, Mari Piling. Ay nawaw, agkapita pa'y Marisabet. Ay nasaanan, Mare. Nakapudpudot launay ngamin dito'y ayan nyo. No kastoy nga oras. Si kakit dimot Mare, kaslasan kamot anayrwam. Ay na, kinapudno na, Mare. Adda urayak nga aircon mi ang ma-deliver ita. Iso anas ken nga agawid akon, taamangan no pa umayan ti ag-deliver. No kasta, gimatang ka iti aircon niyo, Mare. Uwan, Mare. Para maga talaga. Anya ti ko na, Mare? Ay kuha, Marisabet. Tikunak, agrubat ka nga rudan. Ngamin, amangan no agururayan ti mangi deliver iti aircon nga ipalpalastog mo. Alangarod, Mare. Agawid akon. Inton maminsan, si kantumat ti pumasyar ijay balay, ha? Kasla umapal kamot ngamin iti kumare manakaw. Ay nawaw. Saan Anya kumangay ti apalakin ko nanang. Apay nga rod, anak kami suot ka ngay dita. No apay ngamin ang masapul nga ibagana agim matang da iti aircon da. Para mag. Amin samot agatangan da kat masapul nga ipalastog na kanya. Mala, di ka nagsaupay anak ko. Amangan no adda maisawang mo adakes kat adda makangeg. Nasaya at kit di nanang. Ay nawaw, kasanungay no aga pa kayo iti kumaray. Di aga pa kami. Saan ko akabutang da dya sabit? Diyak amu kada kayo nga agkumari. Managdilaw ti maysa, naparamagmet ti maysa. Ay, sigurado iti saan nga agbayag, day tanto ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan.
Na isa di naman ti papanam pilang. Mapanak man iti ayan ni Marisabet, nanang. Na, apay. Ay nawaw, anya kumapay ngay. Mapan ko kitaan at ipalpalastog na nga aircon na. Kitaak man numayat matlaang. Ay naanak ko, inton kwan. Relax kayo kadilaang, nanang. Sa anak ang makiapa iti kumarik. Advance kayo launay mo't nga may, nanang. Nawalat amok dita, pilang. Di kay madanagan. Ibagakto kada kayo no anya ti itsura na ti aircon nga ipalpalastog na. Ay unay kamutan Mari Piling. Apay adi mo imbagbaga nga umay ka dito'y balay ita. Ah, ay, nalipatak ti nag-text ken ka, Maray. Ay nawaw. Ne, apay nga ay Marisabet. Oh, apay Mare, adda ka di parikot. Nakapudpudot mo't dito ayan yaw. Kunak man no, di aircon kayon. Ah? Wun Mare, adda ngam naka-off. Ne, apay nga ay. Di mo ibaga, di yu pay lang inusar, Maray. Talaga asaan pa ay Mare? Ay nawaw. Gimatang kayo pay lang iti aircon no pang display laang mat. Anya nga tano ituro ka pay laang dito'y balay may Mare. Ipakitakan ka dagiti appliances mi. Tapno ma-inspire ka matan. Ah, Ang ala, tumakder ka ditan Mare. Tamapanta iti silad mi. Ipakitakan ka dagiti baro ag gamit mi. Oh, anya nga iti makunam kadagiti nakita Mari Piling. Nagmamayat da, san ka day? Sigurado di mo kabailan ti gumatang itikas jay Mare. panagkunak kat second hand mo, tidaddo Marisabet. Ay nawaw. Ipalpalastog mo, saan mo't gaya mabranyaw. Ay saan masigurado ka brand nyo dagi jay Mare. Jay may sa kadagiti appliances yung ngayon pakitam, kat nakitak nga ilaklako da, iti second hand appliances store. Oho, imposible mo dayta. Ay na, di kan aglibak Mare. Ngamen, madlaw mo't asaan abranyaw, ti kaadwan kadagiti gamit yaw. Amok nga ibagbagam laang dayta, ta umapal ka kanya. Ngamin, diyo ka ba ilan ti gumatang iti appliances yo? Ay, ang maawatan ka, Mare. Mala, mapantakit din ije kusina, tag merienda ta, Mare. Ang mga noan niya pa iti papanan ti saritaan ta. Oh, Mare Piling, ming-ming-mingam latan ti Diyos ken sandwich nga impasangok ken ka. Ah, ay nawaw. Daytoy ti tasayaw Marisabet. Adda ka di parikot, Mare. Plastic cup mo't. Plastic cup ti noodles, Mare. Ako ang amin, Mare. Ay na, no makapagsao ka kanyak itay Mare, kasla asino kayo akababaknangan. Ay na, Mare Piling, nagadulakit adil-dilawamon. Si kalangarudon ti pagmerienda, kasta kapay. Kat gagangay na Mare, si kamot lang mo't itay, ipalpalastog mo dagiti appliances yaw. Sang kaibagampay adimi kabailan ti gumatang iti kakasta. Itata dinalaw ko ti plastic atasayo, nasakit tinakam mo kanya. Ay, Houston, nagadu ka nga bagbagamon. No di mo kaya ti agmerienda, o di saan lang. Diwan, pagan anok kumangay ta Diyos kan tinapay yaw. Ay, agawid kan, di kan umay dito balay. Si kamot ti masalaw ko iti dalan, anti Piling. Apayakas ta ti langam. Hay, bagbagam day tangantem si ka Joel. Ay nawaw, saan ka mawatan anti Piling Ni Antim Asabet, na parang maglaunay. Ngam no isumot ti dalawan, sakitin na. Anya man ti diyo nagkinawatan aya. Inpakita na kanyak dagiti appliances da. Kat kabayatan ti house tour na kuno, kanayon na nga ibaga asaan ko akabailan ti gumatang iti kasjay. Ha? Ididinalaw ko ti plastic atasa da, kas taunay apungtot na. Ha? Nagsimplian gayan tinagapaan nyo. Maaladay tayo tinasayata saritaan ante. Hay, saanan Joel? Ha? Basta idanon mo kinkwa na, adi na unay ti agpalastog. Kunamlan asino mo't day tasabit nga agsasao. Kunamlan asino mo't akababaknangan. Ay nawaw, anya ti pagpupungtutam, ay piling anak ko.
Talagaan na parang magday ta amari sabit, nanang. Daytan, ti bagbagaken ka. No saan ka kumaanapan iti ayanda, di saan kumamapasamak dayta. Aho, isumat lagayam ang awan ti agbayag nga gayam na takas day ti ugali na. Di ka agsaw iti kasta, tauray si ka, addamat dakas nga aramid mo anak ko. Amangan no addamat ngamin tinaisawang mo adi na nagustuhan. Ay nananang, no amuyo lang kuma. Isutim mo na anang ibalikas iti nagkakasakit. Ididinalaw ko tita sa da plastik. Kasta una iti pungtot na kanya. Isumo lagayam ah. Na, kasta lang ti ibagam nanang. Saan ka a concern kanya? Apay kumakat agpada kayumat nga adda nagkamalyan na. Anya? Adaman nadlaw ko sabit, bakit? Ay nawaw, may saka mo trigor, nagadumot amad madlaw mo. Saan mo nga umay ni piling ako marim dito balay? Saanan ta saan ko apalubusan nga umay day a tao ditoy. Ah? Padasan na ti umay payla ditoy, takitaan na. Bakit? Apay, bakit? Anyat na pasama kaya? Dilawan namat ngamin amin ang makita na dito'y balay. Uray dagiti tasa tayo a plastic. Dilawan na. Aya, Kasla saan ka pa'y amamati. ang mga nadamot na isawang mo, adi na nagustuhan, bakit? Awan, Ha? iso tinangirugrugi iti apami nga agkumareng. Ala. Di ka agsaw iti kasta bakit? Ngamin, amok ti ugalim. Ay mabiit lang, Joel, kaanakan. Nay, apay ante? Mabalin ka di amapan ka pa'y lang ije balay. Ada iparamid mo aya? Ibaon ka kumaamangala iti bagas nga order ko. No awan tilakad mo Mapanak ko magumatang ang sa nabalit ta saan mo't aras. Mapangko pa alaan ti bagas nga ibagbagaman ti. Pangalak aya? Dumagas ta pa'y nga rod ije balay, taalaam ti pagbayad mo kaanakan. Di ka madanagan, ikan ka iti pagmeryendam. Nimot anti piling ti masabat ta iti dalan ante. Di mo latan panpansinan. Ay nawaw. Aging ka di ita kat kagurayo ti tunggal maysa. Ay na Joel, talaga adyak mapakawan day ta babae. Forever day tuyin nga apami. Kontrolem ti busis mo ante. Ngamin, asidigin anti piling. Ang mga namangag na ka. O di na sayang Na. Sa nabali tagpay sumat ti bagbagak. Tsaka mo ka na kayo. Oh, nakita yun day jay. Kinusilapan na kayo. Ay na, sa nabali, takino sila pakmet. Quits kami lang. Talagang awan nagdumaan nyo. Naman nagdilaw ni anti piling. Naparamag kamay anti sabit. Saan la day ta? Agpada kayo ana pride. Ay agsardan kan Joel. Intun kon ibabawik ti ited ko apag merienda. Adto yung tin pagatang mo at tinapay nanang. Agkapikan, tadamot ng tinapay nga ikapim. Agyaman anak ka. Piling! Rumwar ka dita! Amok amang mangagnak! Naa, anya ter aramidan day taasabit dito'y balay? Rumwar ka, tamapan mo kasarita anak ko. Amangan no dadaulen na tigit tayo. Piling! Rumwar ka dita! Amok amang mangagnak! Ay una yan, di ka agis skandalo dito'y. Sa anak nga agiskandalo, no saan mo nga imarmarites ana para maga. Tapno ibagakken ka, awan tiin marmaritis ko sabit. Sinong batak laang magtisaludsod dagiti tattao? Oho, di kan aglibak. Taamok a planom adadaulen na kadagiti kalugaran tayo. Na, talaga ka di ka pilagsardang ha? Daytoy ti parakin ka. Niko, tibukoy, padaman, nay! Di ko nam ka di ka tagpaabakak. Sangan, di uray maibos ti buok mo? Umalasak matakas to'y. Nay ko! Di ko nam ka di kat nangabakan, ha? Dak ipalubos ang mapasamak day. Ay huston, agsardeng kayo na to ah. Di kay makibiyang dito'y nanang. Agpada kayo ababakutan ngem kasta ti ugali yaw. Kas kay laubing iti kastangar aramitin yaw. Nagsimpyan aba, nagpagapapaan yaw.
To'y anak mo, ti bagbagaam na nagrasya, managdilaw launay. Ay nananang, di upatpat yun day ta sabit. Amo yung mat ana para maglaunay. Huston, agsarten kayon adwa. Nga ben, agpada kayo nga adda pagkamkamalyan na. Awan ti husto kada kayo adwa. Iso amabalin kaday, ibabayo ti pride yaw. Naimbaglangan takas ta tinapasamak iti rupam sabit. Siyempre talimaba na. Ay nawam, kasta pa'y lang mati bagam. Una, sa anak nga agpaabak iti dayjay apilingan niya. Among bakit, husto tinaibaga ni Nana Gracia itaay. Dayta ti bagbaga, siyak manen ti kamali iti imatang mo. Diyak kanunungan ti aramid yung agkumare. Amum dayta. Para kanyak, kat agpakumbaba ko matitunggal maysa. Saan kayon nga ubing? Bakit kayon? Sa maysa, nagsimplian ti diyo nagkinaawatan. Ay saan? Bumalisak iti dayjay apiling. Kurang pay dayjay abayad ti basol na kanya. Nakitam ka di, tinaipos a video yo kin ni Sabet iti Facebook, anak ka. Ay nawaw. Anya video nanang? Video yo, idinagapa kayo. Anya? Dayta tinakitak abuy-buyaan dagiti marites di Tatirsina, idinapanak gimatang. Na, asino ngay nga tati nang i-post nanang? Ay, dayta tijak mo, anak ko. Ay nawaw. Awan mo't babain day ta tao. Agraman apamingag kumari, pagbalinandan arels, pagkwartaan dan. Basol yumatlaeng no apay ngamin at ipanagapayo ti ipang pangrunayo. Nakababain day to yan. Naskan ang makasaritak ni Marisabit, sakbay nga agwaras day ta video nanang. Kita mo dito a video Sabet. Ay nawang, video mimatkin ni Mari Piling, idinagapa kami. Impos day ti Facebook. Anya, asino tinang i-post? Baka mo dami account mo. Ay sus, nakababain lakay. Sapay nagado ti nag-comment. At dapay nang i-share. Mga anak nga rudan, tamapanak iti ayan ni Mari Piling. Sa pulen me no asino tinang i-post iti dayta a video. Umayak man, Marisabet. Ay na, naimbaglaangan tayo may kamare. Planok mati umay ijay ayan yung. No kasta, nabuyam mo't tantin post da a video ta? Un nga rod mare, nakitak day jay. Asino nga tatinang i-post iti day jay? Day ta tinaskan adoktalan ta, Mare. Ay, pasensya ka na, Marisabet. No saan ta kumaanaga pa, awan ko maday ja video. Siyak tirumbang adumawat iti pamakawan mare. No sa anak ko maanapan iti ayan nyo, di awan ko maday a video. Ay, saan, Mare? Ngamin, at damot basol ko ken ka. No kasta nga rod, agpinakawantan mare. Ken agsingsing putan, tapno sa anda nga ipost ti rupa ta iti Facebook. Ay, nawaw! Sursuruan ti agpakumbaba, nang runa no amom a nakabasol ka. Tawan tinasaya at nga itdan tinangatu a pride. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana.
nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakaisam ka manin, pare Tumay. Siguradaw, at damanin luko mabalasa nga niya. Saan mat, pare? Wano, kachat mo manan ni Gislay na taga kabangi nga barangay. Kasano mo ngamin, pare Lucas? Kanayon nakakulitan. Kinapod na. Napagtulagan men, ti panagsabat may. Nukas na mapan ka di barangay, ha? Sana. Agsabat kami lata ni Jailay. Tiyan muna ngamin kat taga Manila. Ket di na mo at Tumi ti husto anagan ko. Tom, tiyan muna anagan ko. Tayo sumo tinagan ko iti Facebook, pare Lucas. Dayta ka manin pare Tumay. At damanan ti agsangi no ka. Dagas ayamot ti ag-explore pare. Ugayam. Pabuludan nakman kinti ti sapatos mo inton Sabado. Ay na pare, sarda nga mong dahita kalukwam. Inton maamuan na tipod no, nalpas kan. Relax ka lang, pare. Nalawa ti barangay tayo. Saan nanto amaamuan? Salud-suden ka man na siya. May papanitian niya, Gislin. Kasto nga min, bes. At dati meet up mikin nitong inton umay asaba daw. Tom? Ay nawaw, kontrola mo ta boses mo, Anesya. Ang mga noad na makangagan ka. Ah, asino nga rod day ta atom akamit up mo inton umay asaba daw. Nitong anabayagan akachat ko, friend. Kachat mo laeng, sa ita, makimit up kan kinkwana. Panagkunakit agayatak matin kan kwa na. Uray iti Facebook kami laang anagamam mo, bes. Kat, taga ano ngay? Taga Manila ka no, bes. Ngam iti ayan ti anti na iti launyon ti pagnanaidan na. Iso nga ammo na matlaang ti Agilocano. Alan ikanak iti tips no anya ti aramidok. Ammo mat ano boyfriend since birthday gayem mo. Sige, mangtudak iti tips kalpasan ti trabaho tayo. Panagkunam na siya. Mabalin ka diti kastoy akawiskon, bagay ko kadi mo laang. Awan ka din sa bali, Gislin? Ha? Agrup-rupa ka abakot iti kasta akawas mo, bes. Tay kumamat simple ngam elegante akitaan. Tulungan nakman nga rod nga agpili, bes. No para kanyak, mas may mayat no to'y nalabaga. Panagkunam ka di kat bagay ko. Sigurado day ta. Lady in Red kanto iti meet up yu kanitom. Sige, daytoy nga rudin tigatangak. Nangina, ngam saan abali? Takasusweldo tayo laang, may. Ay nawaw, kunak man no naturog ka, Anjes, lay nanak ko. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Anya, Excited ak kaming itimit-mikin nitong inton bigat nanang. Sa anak ang makaturog. na yan ti anak ko. Panagkunayo nanang. Nitong nga tan ti lalaki a para kanya. Kasano ko maamasong batak day ta sa ludsod mo, katjak pa'y mo't nakitkita, wano nakasarsarita day ta atom nga ibagbagam. Sa nabali nanang, panagkunakit na saya at mati intensyon nitong kanya. Ipasyar kong tunukwa nanang. Siguradom lang, anak ko, narigat timang namnama ita panawag. Aglalo kat social media lang, tinagamamman nyo. Wen ka di nanang, relax kayo laang. Iti saan ngagbayag, addan tumit mayawid kun amanugang nyo. Awan ka di tinapatag nga rami damit ha, Lucas? Ni, aris di kita. Apay ka dito, mi? Mabalit nga itulod na kay Jail eh. Anya? Italayang mat. Sana bale? Ikang kan tumit lay ti gunggunam na ko ha. Nasyakti ka. Saan ka na mapan iti dayta ang meet up mo? Nuawan mo't la pagplitin. Kasano ko mga min nga adda makwartam? Kat saan ka ba't ngagtrabaho? Nagadumot ang timbagam? Wala tapod numait. Makidate ka nga bang kwartam? Adaya kas tamad pare tumay. Kas na ko nakitayan. Ikan kan tumad lang iti kunggunam.
Adan tumit lang mabingay mo. Tom, Gislin? ay na, pasensya ka no naladaw ha. Traffic mag-amin. Okay lang. Tinapatag ka tumay ka. Adada na pimpintas kagayam iti personal. Ah? Agyaman ako na Tom. O anya, naka-order ka din. Kuha amin. Anya ako. Saan pa ita? Nalipatak namin ti wallet ko. Anya. Pasensya ka na. Agdardarasak namin itay. No nalipatam ti wallet mo, kasano nga rod ang nakadanon ka dito yung meeting place na. Kuha. Libre na kiti nagluganak. Okay. Mabalin ka niya siya pala ti agbayad iti kaninta. Tabayadak to. Into nag-date tamanan. Saanan? Siya kung gastos. Uray saan mo abayadan. Mala, agpili ka no anya ti kayat mo akanan, Tom. Una yun dito Tom. Nagninginamit gayam ti in-order na akinan. Ayos ka kadilang, Jesslyn. Itay pa yung mingmingan ti bill abayadan ta. Ah? Ay, oo, uy. Okay, aklang. Agbayad ka nga rin na, tapno makapanaw tan. Adda ka di pa'y papananta? Sika, no, kayat mo di mapantay ti mall. Anya? Ada ka di dakas ngayon sawang ko. Eh, Diyos ko. Anya ang klase ti lalaki ito'y kasangsamo kita. Kasano nga gumul ka no? Kat nalipatan na ka no matiwalit na. Sa anak mo't kiti a judgmental. No? Ay na. Dahito'y samot tin ti bagbagada a red flag. Napauli magkaman. Ah, mabitla ang tabayadak ti kinanta. Tapno makapanaw tan. Nabanog akong amagmag na Tom. Panagpunak naskan nga agawid tan. Di ka di mabisin. Ang mga nukayat mo pa'y tagkape, sakbay nga agawid ta. Saan yan? Ay nawaw, sigurado ka? Wen, nabsugak pa'y. Nukas na nga ron, itulod ka niti paradaan nyo. Tapno makalugan ka matan. Nasaysaya at pa'y. Taamangan numatalim mo dawak adi na oras. Ay, uun kaya ma. Sakbay nga itulod ka. Mabalin ti bumulod iti kwartam. Anya? Awan kami ng ti pagpletek. Mano ti plete yo aya? Ore, 3,000 kumanod da. Sana bale, bayadak tumot lang inton agkita tamanan. Promise. Kat, kumusta nga iti date you ka ni Tom, friend? Okay lang, mat friend. Iti kasta alangam, kaslasaan mo't nga okay? Jakmat nga min namnamaan akas di ti mapasamak, friend. Di mo ibaga nga, Kamali ti pampanunutan, bes. Sa bali laang amin tiriknak, idi imutang nitong. Siyak tinagbayad iti kinnan mi. Idi kwan, kunana nga umutang. anya? Wala, takunana kat bayadan ng tumilaang kano. Sa maysa, mabainak mat amang ibagang awanan ti kwartak. Manulaang mat nga itintugot ko. Aguray ka, kayat mo asawan, si kalaang tinaggastos? Kun, apay nga imutang ken ka, friend? Nalipatan na kano ti wallet na. Anya? Ang amangan mo't no pudno analipatan na. Kasano nga no inulbudan naklaang, kat inggagara na, tapno siyak ti aggastos. Saan mo't a big deal asyak laang tinaggastos para iti date ni? Ti panangutang na, ti jak magustuhan. Ay nawaw, relax lang, bes. Di mo unay panunutan dayta. First meet up mi pailaang, ng imutang kanya. Ay, makapaturn off. Di ka agsao iti kasta ta ang mga nupudnumot piman analipatan na tiwalit na. Bumawin tumot siguro ken ka, bes. Anya tararamidam dito'y balay nga eh. Imayak, may ko itad tibingay mo, Lucas. Umanay mat siguro ti sangaribaw. Ay nawaw, sa di naman ang tinangalam iti dayta kwarta tumi. Di mon sa loud sudan. Awatam kindi, inton ko ang ibabaway.
Sana. Uray libre latan, ti manang itulog ko kan kay Jili. Jacket nga awatan day ta kwarta. Ta sigurado adda kas ti nagtaudan na. Awatam kit din. Kukuam latan. Ay na, di ka man agin dididita, ta mukmutla kayat mo ti kwarta. Una nga, jak awatan ti kwarta nagtaod iti dagas pare. Jacket ti mairaman kada kita akalukuan. Okay, no di mo kayat. Kukuak latan. Basta di naksingsingirin, ha? Anya launay ti pakarikot am Jesslyn anak ko. Itay pa'y adi ka makain na. In-block naksamat din nitom iti Facebook nanang. Ay nawaw, apayain. Jakmat din maichat nanang. Amangan no adala ang problema iti Facebook na. Uray iti may isa nga account ko. Jak ma-search ti account na. Panagkunak kat nag-deactivate day jay. No kasta nga raw, by amon. Di mon pilitan. Amangan no nagbaliwan ti panunot na. Ay nawaw, saan amabalin nanang? Na, apay kumaasaan. Saan na pa'y abinayadan ti utang na kanyak? Ay nawaw, imutang pa'y gayam kun ka anak ko. Kumusta ngay na siya? Na-search mo ka din ti Facebook account ni Tom? Saan nga ro, Jesslyn? Ang mga no, nag-deactivate mo tan. Ay nawaw, saan na mabalin na? No di nakakayat, di bayamon bes. Di mo sayangan ti oras mo kenkwana. Kumaangam sayang ti inutang na, di na pa'y nabayadan, bes. Day talaang tirigat na bes. Ang mga no inulbudan na kalaang day dya lalaki. Makita day ta atom, talaga a pagsasawa. Kasano nga rod kat di mo matam mo ti balayda. Day tan ti kunkunada nga scam at first meet up bes. Kalpasan nga in librem. Kalpasan a pinautang mo, saan matan a nagparparik na, ay nawaw. Makabulan ng tinapalabas. Ngamjaklat na makontak day je atom, bes. Anya nga tano, ipus mo ti rupa na iti Facebook, bes. Aywan anya. Ikam iti pagnakman na. Agrawam ti kasta a klase ti lalaki. Iso na lang ta sa bali mo. Naka-face mask diladawan na ang nakasave iti cellphone ko. Ay nawaw, mabalinan day ta. Saan nak nga ta katawaan dagiti tattao? Ang mga no ibagada nga uto-uto ah. Saan kamat nga uto-uto, bes? Nagtalag ka laang mat iti dadya tao. Iso na laang, ta saan mat gayam ang mapagtalkan ti tao a nagtalkam. Awan matkit di ah. Itagnak to a iti post mo, bes. Saludsudam laang no adamakin amamukin kwa na. Uy, Tumi, kita ang tagwarwaras iti Facebook post. Facebook post? Anya Facebook post day ta, pare Lucas. At damang sapsapol kang kanay. Kita man. At day ta, mingminga man na imbag. Ni Jesslyn sang kanay. Ay nawaw. Apay nga impusnak. Anya nga ti comment ko. Ibagak nga mamuka? Ay, sana. Saan? Ay, sus, dagas kan. Natsamba mo ti palaban na babae. Ada nagchat kanyak, Jesslyn. Am-am muna ka no ni Tommy. Ay nawaw. Asino atomi? Ni Tom Tommy ka no mo ti usto anagan na. Kunak no taga Manila, taga Kabangibang Matgayam a barangay. Asino day ta nagchat kan ka, bes? Best friend na kanumat. Amangan mo't namang trip lang. Saan, friend? Ada insin na kanyak aladawan da. Iso ama siguradok apod no ti ibagbaga na day dya tao. No kasta nga rod, ibagam kan kwa na ang mapanta iti ayanda. Ha? Ulbud day di atomi. Jesslyn, anya ter aramidem dito balay. Long time no see, Tommy.
Kasano na mo ti address ko? Saanan anapatag no kasano? Ah, Ti kunam ka di kat saan ka asapulan? Kalpasan ti naramid mo kanya, ha? Ha? Kamali ti babae abinik ti ma'am. ako agpalawagak. Ay sos, awanan ti rumbang ipalawag mo. Bayadam kit di ti utang mo kanya. Tapno malpasan ti saritaan. Di mo piksan ti agsao. Nakababahin ka dagiti karubak. Sika ti nagaramid iti kalukwan. Ket ita, si kamot laeng ti mang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid mo. Saan ka kuman asingiran iti utang mo? Ngem na panunot ko, nga amangan no adopay ti babae abiktimaan. Pangasim, iti unag ti pagsaritaan ta. Ay saan? Dito yan. Taga Manila gayam ha. Pasensya ka na. Bayadak ti utang ko. Iso pangasim tagsardeng kan. Ikanak lang iti gundaway tapno makadiskitarak. Kano mabalin, i-delete mo kuman ti in-post mo aropak iti Facebook. Nakababain nga minang. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, no di mo kayat ti mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mala, agtugaw kan, tamangan ta, paseng anak kaw. Awan ka di maangot mo, nanang. Ha? Ay, nawaw. No sa anak nga agbidot ket agap-gapo iti arubayan tayo. Ay, wun nga agpaisaw. Anya ngay dayjay. Makapaawan ganas amangan, nanang. Ay, adda siguro manen imbasura da. Anya kumangay, nanang. Siripong mankit di iti tawa tayo, anak ka. Rumwarak lang ang tamapan ko kitaan, nanang. Naglukon no asino ti nang ibasura iti dayta. Nagsakit ti agong ko iti angot na. Diyak amo no karni nga ta dayta wenno anya. Kag, anya ngay tinakitam paseng anak kaw. Diyak mailasin no anya klase ti basura dayta, nanang. Ginaburan damot iti dagang kurang. Ay, nawaw. Nagsakit ti agong kan ulok iti angot na, nanang. Sino nga tamat ngay tiluko anang ibasura kadagita? Awan ka di nakita yo, nanang? Diyak nasiputan anak kaw. Amangan no inranada itay aglutluto Naimbag kumaa, no iti batog da tinang ibasuraan da. Dito'y pailang mo't batog tayo. Bayam, tasiputak to no asino ti agibas basura iti batog tayo. Anya nga tano, iti salas pailang ti pangananta, nanang. Ay, wunlat anak ko. Saan tamot ang makapangan dito'y kusina? Tadumanon mo't dito'y ti angot ti basura da. Nay, awan mo ti basura tayo, bakit? Ay nawaw, sakpay laang ti ko na maroli lakay. Imbasurak itayo na. Nasaya ta, bakit? Sa dino, tinang ibasuraan. Ay sos, di mon saludsudin no sa dinong. Tinapatag at awanin ti makitkitam a basura. Sigurad mo laeng ati husto a pagibasuraan, tinang ibasuraam. Wun ka di ka madanagan, taginaburak mo't iti daga.
Anya, agkapi ka, taitimplaan ka. Ay, kwa, saanan ba kahit? Saanak nga kapita. Mangidasar ka langan iti kanenta. Sigurado ka? Uy, ala, mangidasar kan. Ala, sumarunuak taon. Agawa am nga ro, tapno saan nga agbaaw ti sinigang nga inlutok itay. Ay, nawaw. Anwam da kita adaga, anti pasing. Gaburak lang tiin basura da iti batog may buyet. Naangot nga men. Dumanon pa yan, aging gaya kusina may. Anya tim basura da ay, anti. Diyak amo no anya. Basta naangot. Diyak mo't nga ron nakita no asino tinangi basura. Amangan mo't no ni anti Mercy manayin. Nga ta, Siguro. Masigurado. Da kayo matlatag kakaro ba ditoy? ay, narigat nga agpaiso ti agpabasol. Amangan husto ti atap mo, buyet. Tulungan ka namang bagkat iti daga, ante. Wan man nga rod barok. Agyaman naklaunay. Apay nga ita ka lang, boyet. Saan ka di nga imbagakan ka ano mabalin, kat masapsapa ka nga umay, tawanan ti isaang may. Pasensya kan, anti Mercy. Ay di kag kasta-kasta si kabuyet. Inton kon, kisayak ti tangdan mo. Tinulungak pa nga min ni anti pasing. Di mo ka di makita, binagkat ko ti daga nga intulod iti ayan na itay. Agsalsalud sudak ka din no nakita ka. Ay nawa, kat no asidag lang mo ti balayo iti ayan da. Manulang adang mo ti ayan da. Ang mabit lang. Anwan ayan ni Mari pasing ti daga. Wano, agur-urnong meten iti daga na. Igabor na ka no iti imbasura da anaangot, iti batog ti kusina da. Ha? Ang mga no da kayo tinangi basura iti dayjay Naangot mo't ngamin. Ura siyak tupay. Diyak maanusan. Ay sos, di kag pabaso lakas ta si kabuyet. Awan ti amok dita. Kan may sa, awan mo ti maangot ko. Wan ta iti batog mo't ti kusina da anti pasing tinakay basuraan na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Ha? Dito yan ti kwarta. Mapan mon alaan ti ipapaalakan ka. Tapno makapagsagana ak matay. Ay nawaw, naimbaglaangan ta epektibo ting gabor mo adaga anak ka. Makalang abtamutan iti fresh air. Pudno launay, nanang. Ang nasken aduktalan tayo no asino ti agbasbasura iti batog tayo. Naimbag kumamot ano saan anaangot. Saan mo ta makaperwisyo damat, nanang. Wan, bantayak taw anak ka. No adda makita, ibagak tukang ka. Rombang nalaang, nanang. Tapno sandan nga ulitan. Sana gapot agul ulimak tayo kat ulit-ulitan damatan. Masapa ak ngagpalingke, nanang. Alas sa ispay laang mat iti agsa pa anak ka. Wen tapno saanan ang masapol nga agpila ak iti paradaan. Ken tapno makaawid ak tumatla nga dagos. Nala, si kang garod ti makaamaw anak ka. Awan ka di ipagatang yo, nanang. Taigatas ko laang, di mo liplipatan Prutas yung ay. Nadapay kwartam, si kanton ti makaamaw. Ibagayo no anya ti kayat yun, nanang. Ang mga no di yun to magustuhan ti gatangak. Ay naanak ka, sa anak mo't kat anartay. No anya ti adda, ay kati sulatan tinapatagkat adda. Ay sus, ni Mari pasing samot jarimuan. Jak pa'y nagaburan ti imbasura. Nung nakariing mat gaya man. Ay, tinasayaan. Agin lalabasak pa'y laang. Tapno saan amakadlaw asyak tinagbasura. Ibatik pa'y laang to'y nakaikargaan ti basura mi dito. Ay nawaw. Makapakigtot kamot, Mari Mercy. Kung ako sino ti magmag na bigbigat. Si kamot gayam. Sa dino nga iti nagapwa, Mari. Ay, kuha Mari paseng. Di talaang, di tatersena. Kasta ka day. Lumabasak pa'y Maray. Agpatuloy ka mo tapno saan ka amala daw iti papanam. Naguray ka. Oh, apay Maray. Adda manan naangot a basura Ay, kuha, sige Maray.
Umuna ako, ang mga numaksat tilot-lutwak nga inapaw, sapay nakaturog pa ilang ti asawa. Ay nawaw, kunak man no nagrubwat ka na nakaw. Amukon no asino ti agbasbasura iti naangot dito'y batog tayo, nanang. Ha? Ni Mari Mercey, nanang. Iso tinakitak alimabas itay. Agdardaras. Kaslada itartarayan na. Tagayam nagbasura manen iti batog tayo. Ay nawaw, naglukon day ta akaro batayaw. Ibatik pay lang to'y basket ko dito'y nanang. Mapanak pay lang iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat. Naglukon day ta tao. Dito'y pay batog tayo ti pagbasuraan na. Ay na, kaslasaan nga agpampanunot. Nay, anya ter aramidam dito'y balay ket bigbigatan, maripasing. Ken apay nga imot mo ti basuraan, may. At da ka din ni Mari Mercey, pare Ruli. Ada di kusina. Madama nga kapkape, mare. Ay, umay ko lang intulod to'y basuraan nyo, analipatan na pare. At dayta, oh. Bagbagaam to ti asawam. Amangan no ipagarup na nga extension ti paraangan nyo, ti batog ti kusina may. Nay, di ka maawatan maripasing. Idi pa nga dagbas basura iti batog ti kusina may pare. Di milaang ammo no asino. Kat itay, idi ko nakamapanak makitsenda, linmabas ti asawam iti batog ti paraangan may. Kat nay, nalipatan na pa iti basuraan nyo. Naglaingan ti luko, agrason pa'y laang. Anya, Mabalin ka di makasaritak ti asawam, Rolay? sige. Mabit lang tayo ba? Ne, Mari Paseng, si Kamot Gayam. Wan, imay ko lang intulod ti basuraan nyo. Nalipatam ngamin, Mare. Ah, ay sus. Pasensya kan, Mare. Ngam nagkamali ka. Awan ti color green, abasurahan may. Orange laang. Ay nawaw, agrason ka pa ilaang. Ibagbagak laang tipod no, Mare. Ay na, di kan agrason. Ngamin, ni pare Ruli a mismo tinangibaga a basuraan nyo daytoy. Saan asyak ti irasrason ng Mari Mercey? Sa anak nga ubeng. Anya kumapay laang ti pagreklamwam ngay. Saan abali taabono mo't ti imbasurak. Saan mo't a plastik. Wen, saan a plastik ngam naangot nga rod, Mare? Dumanon iti kusina may. Kasano kami mo't a makapangan a nasayaat no kastalaang, Mare? Di ka man agarte-arte. Saan abali ta kumpus mo't dayjay. Abuno dayjay no kwa. No kasta nga rod, apay nga iti paraangan mi pa'y tinangi basuraam. Apay asaan nga iti paraangan nyo? Ay nawaw. Di mo ka di maawatan ti kunak nga abuno mo't laang. Abuno dagiti mulam asili ken lasuna. Naa, panagkunam kat sika ti naturay, Mare. Panagkunam kat sika ti husto. Ay na, saan asyak ti kasta-kasta, Mare? Ay, loko ka bakit Apay ngamin nga iti batog ti kusina da maripasing tinagbasuraan. Ay nawaw, may saka mo't Rolly. Saan mo't a plastik tim basurak. Diyo ka di amo ti kunada nga organic fertilizer. Imbes nga agyaman, taadda libre nga abuno dagiti mula na asili ken lasuna. Ay, nawaw. Maditikas ta pa nagrasason mo. Na, diyo ka di amo adagiti basura a kunada a nabubulo ket abuno. No kasta, si ka nga rod tinaturay, Naturturay ka nga rod ngam ni maripasing. Ket sigod mat. Di ka kasta-kasta bakit Ingkanto kit di gaburan di imbasuram. Tatnosan nga agreklamo dagiti ka aruba. Tanusaan, siyak ti mangitulod kun kay di barangay ho. Anya nga iti plano ni Mersay anak ka. Kanaw agaburan na ti imbasura na iti batog ti kusina tayo. Naangot nga minang. Diakon maanusan ti angot na. Ay, inbagak mat nga umay ngam awan mat. Talaga day at tao. Naka-feel-feeling. Nagturay at tao. Anya nga tanong gaburan talat tananak ka. Ay nawaw, saan nanang? Bayan nyo, tati naturay akaaruba tayo ti mga ramid iti dayta. Sino ti banbanugan na?
Hay na, mapan kayo pa'y langit iti salas nanang. Itulod kun to iti ka ninyo. Di kay madanagan ta mapanak iti ayanda pare rulay. Numabalin ko makat gaburan dananak ko. Nasakit mo't ti agong ken ulo. Tasabali mo't ti angot tim basura da. Ay, waray siyak nanang. Iso akas taunay ti pungtot ko, di napanak iti ayanda itay. Kat, anya ti plano, Mersey? Gaburam ka di dayjay, no? Ay, busy akita. Di mo ka di makita, pasing. Ay, nawaw. Imbagak metken ka abay ampay laeng dita. Abuno met laeng dayta kunak langaruden. Tapno maabunuan met ati mulam asili ken lasuna. Di mo kayat dayjay. Makatipid ka pa'y. Abuno? Ay na, nukas day laang ti angot na uray sa anan. Uray awanan ti libreng abuno dagiti mulak. Naglalaok mo ti angot na. Di mi ammo no karni nga tawin no anya. Ay naisarayo ngamin titawayo ah. Da kami ti agadjas. Ay nawaw. Di kagkasta-kasta kunaknay. Mapan mo gaburan da jawin now. Kayat mo adumanon pa ilang ka ni Kapitan Daytoy ngay naramid mo. Di mapan kagreklamo. Anya kumaita. Di ka di mabain, Mersey? Di ka mabain amangi paangot iti basura yo ka ni Kapitan? Sa dinuti pa na, Mare Paseng? Mapanak iti barangay hall. Pasensya ka, ngamnas ka nga ireklamok ti asawam. Na pride mo't ngamin. Ay, kwa Mare. Saklatan ti mga ramid iti ipaaramid mo kumakan kwa na. Sana mabalin pare. Ti kayat ko kat iso amis mo ti manggabor no anyaman day dyan naangot ngayon basura na. Pangaasim Mare Di ka reklamo ka ni Kapitan. Nakababain. Feeling tumat. Nagturay tumat ti asawam, Rolly. Di ka madanagan Mare. Ibaon ko iti ayan nyo ti asawak. Angam kaduag Sa nabalay tanalpasan ti trabaho, Mare. Tumakder ka ditan. Mapanta iti anda Mare Paseng. Kita am nga agin ina na da tao. Ay, saan asyak ti babain mo? Ay nawaw. Apay ngamin aya. Aramidam no niya ti paparamid dakan ka. Di nakpagpungtuton kunak na Unay kamatan. Di mo man ipapilit ti among mauray kang malay. Ay nawaw, abuno tarupam. Dayjay ti abunaw, naglalaok a basura. Apay ngamin aya amakibibiyang kasi karole. Tumakder ka dita. Ingkagaburan dayjay a basura. No di mo kayat agaburan, pidutem ta ibasuram iti usto a pagbasuraan. Di mo urayan asyak ti masuron kan ka. Ta talaga nga iparangguyod ka na. Ay na, agyaman ak unay pare Rolly. Si kalaang gayam ti kabutang ti asawam. Ay nawaw, awan ang nyaman na Mare Paseng. Pasensya kayon iti naaramidan ti asawa ka. Jak amo akas jeter aramidan na kahit. Bareng saan nan tumutan nga ulitan. Makitak mo't kat ti panagbabawi na itay, kabayatan ti panaggabor na. Talaga asanin ang maulit, Mare. Tanulitin na. Ay, siya kon, timang disiplina kin kwa na. Jak kanunungan, tikas jengar aramidan na. Ay nawaw! Respeto iti kaaruba kat kasapulan. Iti kasta kat maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken
naging ina na. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Maray. Adda ka di ibagam, Dimsi. Kwa? Kumusta kumati at daton ko kung ka? Damaga kuma, no adamula namnama. Kinapudno na, Dimsi. Adamot panagayat ko kan ka. Iso na lang, takas lang mabuti nga. Ha? Apay nga mabutang ka ako na mic. Amangan mo't no pasangitan nakto. Ah? Amangan no isukat nakto inton maumakan kanya. Ay nawaw. Ay, santo ama pasamak ti kastamaray. Ikarik, adi kanto pagsangitan. No lakit dita, aklunan na. Dimsi. Ikarik ngayon ton agasawa tan taon. Di kanto paldaangan maray. Di kanto agrigat iti denak. Di kanto agtrabaho apulos. Aglutaw, aglaba, aginaw, agdalos. Kin amin trabaho to amin da kita. Ha? Ay labyaw, maray. Sige, wanan. I love you mo't, Dimsi. Ay nawaw, no kasta datahan. Wan, Dimsi. Yes! Yahoo! Ay, thank you, Amaray. Kat I love you manan. I love you todo without pray now. Nanang! Aw, apay, Ay, no? Dinsay. Naragsak ka mo, tanakaw. Mga asawa ko, nanang. Ah, kaya't mo asawan. Inaklon na kan ni Maray. Wun, nanang. Ay, jak paluspusan day jayan. Isong asawa kon, dumanon tayon. Ay nawaw. Kat adda nga rod busbusam para iti panagkalay saya. Ada nanang. Ado! Ada mo urnong kau. Manipod iti panagpaspasadak iti tricycle. No kumurang di umutang tayaw. Anya, Makamuditan, tinapatag ka maikalay sa akon ni Maray. ay katsika ang nga rod tim si anak ka. Una nang, ikalay sa akon ni Maray iti kabiitan na panahon. Iti kasta, makaanak kami pa iti sanga dusina. Inem a babae, inem a lalaki. Ah, Pasig to anapipintas ka naggugwapo ti pasngay ni Maray nanang. No kasta, nobyo mo ni Dimsay, ading kao. Un manong, kat agkalay sa kamin iti mabiit. Ay, nasaya at ano kasta. Sang buto niyaw, tanay. Dandani kayon matinag iti kalendaryaw. Wan nga rod manong. Parang makaisang but kayo pa iti maysa. Uno, uray dua kumamay. Tapno manayunan mo ti apo ko dananang kentatang. Ayun amanong, kat masigurado. Napipintas kan nagugwapon to ti agbalin nga anak mi kin ni Dimsi. Ah, Saan akas kadagiti daduma dita? Saan ang mailadawan ti rupa dagiti anak da? ay nawaw. Ay, aguyaw ka man nga tan ading kao. Maditikas ta. Sana nasayat nga ugali ti aguyaw. Ay nasaan a panaguyaw day tamanong? Ibagbagak laang ti pudno. Kitaam ni Samanta a kaaruba tayo. Nakapimpintas. Ng pandek mo di nakiasawaan na. Ah. Iso nga awan papanan na no di pandek mo't laang dagiti agbalin nga anak na. At dapay anak da ako gangi. Pandek nga agpaiso di asawa ni Samantha. Ngam nasing pumait. No siyak lamay sa adayo anapat patag ti ugali ngam ti langa. Iso gusto ko manday ta apan ng uyaw mo ating kaw. Ay sus, dakes nga uyaw ti pada ataaw. Ay nasaan nga uyaw day tamanong. Ibagbagak laang ti pudno kunak manan. Naa. No apay mat ngamin akinayat ni Samantha day di alalaki Kano nagadumot ti nagtataer nga aram idi kankwana. At dapay lakay abak ng ide. Ah, Kat sayang laang ti kinapintas na. Tanagtinag itikas kin ni Gregorio. saan asayang? Ngamin, naragsak mo ti binukol da pamilya. Ken may sa nasisingpet, ken responsable dagiti anak da. Naggagagat ng ubing. Sa nakas ka dagiti tadto mga ubing, nga feeling back nang.
Napintas da kang gwapo da, ngam nagsasado damay. Kamo dyan na. Nalpas mo ilati kasartan bakit? Unya rod lakay. Ay na siya, kung ti kararagsakan ang lalaki dito'y lubaw. Ngamin, nakaasawa ak itinapintas akas kang ka. Oray siyak mo't adim si. Naragsakak mo't. Ngamin, nakatata tinakiasawaan. Ay ka, agar amid tangarod adagosan iti baby ta. Kaya't kung timadaan iti anak, uray may sadusina ko matika aduna. Sakit pasig agwapo kan napintas. Ay nawaw! Ay na, nagadungay tamay sa dosena dimsi. Ay kawa na, tapnoadan to katulungan tangag trabaho. Kunada nga rodan, damor, dameriar. Ay nawaw, mayatak itikas ta akin na ado ti agbalin nga anak ta. No, sika ko mati agsigaw. Ha? Siyak mo ti agsigaw. Ay. Iso nga umanayin jay maysa, wenno dwalaeng nga anak ta. Ay nawaw. Ay siyak ti masurot. Ngamin, siyak mo ti aganak. Saan asika? Oh, naawatang. Ay. Kat, kasano nga manong dimsay? Nakabukal kayo kaden kan ipagmaray? Ah. Ay, win. Madama ang mabubuo, ading ka. Kumapoy kan sakit di manong. Agdua tawanan tinapalabas manipod nagasawa kayo. Ngam aging gaita, awan pay laak. Manarimaan pa lang nga road. Madama ti pan nakaaramid na. Dahan-dahan ako nada iti Tagalog, ading ka. Iti kasta, plancha daw ti pan nakaaramid na. Ay sos, agawaan nyo tanay. Mapanan titawan manong. Uwing ka day. Patsek adandanin agsikog ni ipagmaw. Paspasan nyo kumamat kayo. Tanay, masikukak manan. Ay na wow. Manayunan man nga ruda na iti may sapay a bardangisit ti pamilyayaw no bilang lang. Bardangisit lang nga rudain. Logpap pa iti agong da. Na Ay, pasensya ka natin ko No dan tumo ngamin na po daw nga agar-aram idiking ka. Ngamjay mo bardangisit ti kinaya mo. Ay, di ka masaksaktan Ngam po dumo ngamin anangisi ni bayaw. ha? Ay, pagan anumot ngay tinapudaw no sadot kan artak mat. Pagan anong mo ti asawa nang isay, no saan mo mo't ang mai-display ti kaduan ti tao. Oh, kakasila ang dagiti anak mo iti uyaw, ading ko. Awa mo naluto amakan. Sapay mabisinak. Unay. Bakit? Yahoo! Adakon bakit? Sa dino tayan, Mau? Ada ak dito'y kwarto lakay. Agbuy-buy ak iti TV. Ay nawaw. Maya mangag pay so ti iladam di tangag buy-buya iti tibay. Ang mawam mo naluto amakan. Ay na apo agkaiwara ti mainnawan iti kusina. Ay na nagluto kamat kuman Naginaw kun nagdalos ka. Ay nawaw, di mo't kinunam ide asika ti mga ramid amin kadagita. Ha? Kinunam ide ano agasawa tanton ket di nakpagtrabahuan. Iso arong bang laeng nga road asika ti mga ramid amin kadagita. Ta isumat nga road ti inkarem saan ayadim se. Ay nawaw. Malaing ka aginaw. Agluto ka mo tin tamabisbisina kong. Di nakdisturbon tagbuy-buya ak. Ayaban nakto inton makalutukan. Nawata. Ay nawaw. Inayadam mo't ati mga nanakaw. Ay unay kan. Kaskalasaan anang nangan iti manunga aldaw iti kasta pa mayam. Nakastaunay nga ron tibisin ko na Ninayadam ko na ang mga numaltutan ka. Ay na wow. Ay na nabsuga mo langan. Apay, awan na luto ije balayaw. Taapay adito ika nga imay nangan. Kuha nanang. Awa nga ron. Saan mo ta nagluto ni Maray? Anya, nay, apay ngay asaan ang naglutaw. Ay na. Kat amuna mo't nga agaw awid ka iti aldaw, tapno mapan kamangan.
Jak man amo nanang. Kahit kumusta kayo mutan? Apay, saan pa'y nga aginaw ni Maray? Awan pa'y ayan na buuyo, anak ka. Awan pa'y nga rod nanang. Ay, katlalay ngam ngamin ah. Kasanungay amatong paljay kunam, amang puli ka itigwapo kan napintas, no agkapoy-kapoy kamot. Uwan ka di nanang. Adan to. Patsik adan danin agsikog ni Maray. Sigurado agwapo kan napintas to ti agbalin nga anak may. Saan apandag? Saan mo't anangisit? Kun saan ako gangi ti agbalin to nga apo ko yo kanyak. Natundiris to ti agong da. Kas iti agong kaw. Saan dan to alugpap. Akas kadag iti anak ni Rika. Ay na, aguyaw ka man ako na nakaw. Saan mo nanang? Awang mo't uyo-uyawag. Ibagbagak lang ti example. Uray panda, kugangi, kas kada nangisait, no nagagat kan nasisingput damot, awan parikot iti daita. Unangam saan mo't ama ibagay iti rupa da. Oh. Ay na anak ko, ugali ti kapatgan, saan kat alanga. Ay na, napataglat ta tila nga mo nanang. Iti kasta, proud ka maut amang i-display. Kasi ugali ken langa ken ugali, agkadwa dagita adwa. Dayta ti makuna balance. Itala madlaw ko bakit? Tiyan niya. Saan mo't ga man napintas di asawa ni Manong mo asanay? Ha? Nasabat ko ngamin itay. Permi ti panangisem na kanya. Rumrumwar pa iti gugot na sika. Wen, talaga arum-rumwar dagiti gugut na no kasi nga umisam. Uy, kanod. Nung nakatalikaw. Oh, paw! Nagsiksay. Ayaw! Nung sumangon. Ay na! Apaw! Apaw! Kaslagkisiw nga udang. Kuno nagwapo mo ni Manong Mau. Apay nga, kasi niya ti inasawa na. Dayta tijak ang mo dimsi. Ayun, imay gayang binulod ni bayaw mo abardang isit tay karamatilya ken pala itay. Ay na, grabe ti payuod na. Kaslasaan ang nagdigdigos iti makabulan. Ha? Ay na, nagaputak pa yun Tadyak mo't maanusan ti angdod na. Sapay naganglit. Urayak laag bakwar itayon. Ay, nawaw. Ibagam tuman iti kabsat mo. Tani, kababain lumaangot ti daduma. Ha? Ay, win. Ibagak to ka ni Rika. Dimse, rumwarak. Papanamaya ba kay? Mapanak man agpagnapag na ijay ili. Maburing ak dito'y balay. Anta kwartam? Awan nga rod. Mangted ka man. 1, 2, 3. Antoy. 3,000 tayo ta. Nayunam Anya? Nayunam ko na. Anayam 5,000. Ay, nawaw. Alan nayunam mo. Tapay. Panganan mo iti kwarta. Mapanak agpa-drawing iti kiday. Iti kasta, ad-ada pumintasak. Ay, nawaw. Mutuyan at tinayon na. Hey, abaw. Mabilang raw. Mga alak pa iti wallet ko. Dara sa mga rod tadyak maladaw iti papana. Dimsi, Apay ba kahit? maditibagbagit, aglaladota. Kasla kayat ko ti agid-idang agmalmalam. Anya? Ay. Amangan no aginaw kan bakit? Minsan lakay. 2 bulan nga minin kat ajak nagbinulan. Ha? Agpaisaw? Ay, no kasta. At nangarudan bakit? Nakabukaltan iti baby ta. Siguro ngamin, adot ijak magustuhan nga angot. Kan agbiro kak itinaalsam. Ay, nawaw! Ay, sus, masikog ka nga rudan na talaga, bakit? Ay, na, maragsakan ako unay, bakit? Kamaudyanan na, maadaan tamila iti anakain. Ikatangan nakman nga rod iti mangga, santol, salamagi, kin aminin anaalsam. Makapangpanganak una yun lakay. Sige. Mano akilo ti kabalam nga ibusahin. Ay, atat nga asawak. Ibagam tayo na gumatangan. Kun makasidsidang akpay iti paltat, jay tinunong, mangala ka jay dakkel, wan. Win. Sige, ibagam amin no niya ti kayat mo. Gatagag amin paragan ka. Maray, my loves.
Mano abulan nanday tasikugmaw, maray. Inam abulanan ananang. Nay, inam abulan laeng kasta una yung tidakkel na. Awan nga rod nanang. Marigata nak ngagkuti-kuti. Nagdagsan ngamin. Nagpa-ultrasound ka kadain. Saan pa'y nanang? Nay, apay ngay. Rumbang laeng ang nagpa-ultrasound ka kuman. Nanang, agpakuyog akto kinidim si Inton bigat. Ay na, nagsaya at ti Diyos ka na tabakit. Agasam man. Inik ka na taadagos iti duwa nga anak. Wan nga rod lakay. Isumat lagayam ang nagdakil ti tiyan ko. Kambal mat gayam ti inawag. Ba nag-apakaragsa ka kunay bakit? Dua adagos ti anak ta. Wan angam nagrigat ti agaw awir. Sigurado ang marigatan ta nga agaw awir lakay. Hindi mo pagparikutan day tabakit. Ay abantaan ni nanang. Iso ti mang tulong kada ta mga iwan kadagiti kambal nga anak ta. Sikat ti makaam mo lakay. Uwan bakit? Ay no, magagaranak una yan ang makakita kadagiti ipas ngay mo. Gimsay, Ay, nasayatad na kayo nanang. kumusta? Naganak ka din ti asawam. Ay, saan pa yung rod? Urayin da ka na, no kabalan na nga aganak iti normal. Hanggang saan? Ay sus, kapilitan nga isisaryan da. Kasta ka day. Una nang. Ay katsapay kumaat ang makaanak iti normal. Sapay ko mga rod nanang. Ay, urayin da dito eh. Adalain na gatangan biit. Agsubli ka dagos nanang. Sige anak kaw, darasum kumalaang. Nasaya at adlakan dim sila. Uwan pa kahit. Ayan na ngay dagiti anak ta. Dagit adaman at dadaditak. Ay, nawaw. Ay, kita man. Hello, baby. Ah. Na. Apay ngay. Ni, apay lakay. Kuha. Kaslada mo na barnisan. Ay, sti, na itunaw. Kaya't ko asawa, ay na po. Kasta unay ang isit dakin. Ay, apaw. Kaslamot tinag na antipison dagiti agong da. Wan nga rod lakay. Ay, bakit? Sigurado ka, nga iso dagiti timpas ngay mau. Ay, ang mga nuno isukat. Siyak lang tinaganak iti kambal itang aldaw lakay. Iso nga awan sa bali apaka iso katanda. Iso dagiti anak ta. Ay. Agpudno ka kanyak maray. Ni, anya ngay kumatiipudnukan ka dimsi. San sa masyak ti amada? Anya, isus, di ka kumamat agsao iti kasta Amumat asika lang ti lalaki iti biyag ko. Aha? Apay ngay nga ron kasta tila nga dagiti anak ta. Apay ngay, asaan damot nga imala iti kinapintas ken kinagwapo ta. Nagtundiris mo ti agong ta. Agam, ay. Apay ngay alugpap ti agong ta. Ken kasta unay tingisit ta. Kuno na po daw ta mga agpadpada. Itala ang maamiris ko lakay. Ti anya. Panagkunakat gapo da ito iti kinalaing tanga aguyaw. Anya. Ay na, din si anak kaw. Aklo mo ti kinapudnaw nga anak mo dagita. Iso dagita, dagiti imputot mo nga impas ngay ka asawa. Nanang. Saan anay sukat dagitang ubeng. Talaga aday tatiintad ti apaw nga anak yaw. Agbaliw kayo nga taita na nakaw. Ha? Nanang, No idi pay lang ibagbaga kadakas ti aguyaw. Tano inuyaw mo ti may sa ataw. Kasla inuyaw mo matlaang ti Diyos. Gapo ta inuyaw mo dagiti pinarsuana. Agbalin ko mga adal kada kayo daytoy anapasamak anak ko. Ay, nawaw! Madingamin ti agoy uyaw. Tama nga no agbalat to amin ken ka, dagiti insawsawang mo inton maudi nga aldaw.
channel Papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam itayen, Roland Lakay. Mapanak itayan da Maridina. Ah? Ay nawaw. Anya ngay taramidom itay. Kaya na makipurdiya. Ripirin mi kano ti kusina da, bakit? Nukas na. I-renovate damutan ti kusina da. May kaya di ure palawaan da pay. Anya ko matibibiyang mo nga Hasmin, bakit? Ay nawaw. Nakita dala ang ana-renovate ti kusina tayo. Ipa-renovate da kanumat ti kusina da. Anya ko matibibiyang mo. Kwartada mo ti usaran da. Nuray pay, naglawag nagtutulad da kita akaaruba. Tunggal adda makita da, aramidan da mat. Ha? Makapasurun ti kastang ugali da. Lumabasak pa iti paraangan nyo, ama ng Hasmin. Ay mabit man laang bakla. Apay ka di? Ada ibagam? Gayem mo ni Dina akaaruba tayo. Saan ka di? Wan! Nasingid agayem ko ni Manang Dina. Apay aya? Nadamag ko nga men nga ipa-renovate da ti kusina da. Sa dino nga'y tinangalaan da iti kwarta nga usaran da. Agraman ti kwarta nga usaran da pagpa-renovate? Sa lodsudan pa'y laang mat? Una, tapna mukman. Ay katangdan ni Manang Dina Tidaduma, tubo na kadagiti lako na asabon kan make up. Nagpa-renovate kami lang iti kusina mi idi na palabas abulan. Ipa-renovate damat ti kusina da. Ay na, di mo ibaga nga agraman ti panagpa-renovate ni Manang Dina iti kusina da. Ket masapol nga ipakada na ken ka Manang Hasmin. Nay, Ay, apay akas tati lang nga imay dito'y balay bakla. ay masurunak iti dayja Hasmin Manang Dina. Ay nawaw. Anya manan ay ati na isawang wino inaramid day ta akaruba tayo. Ay na, nasakit man ang tinakam na ken ka Anya? Ne, apay ka numanan? Awan mo't ti amok abasol ko kinkwana. Awan mo't tinagapaan may. Ay, nasakit tinakam na. Ngamin, impa-renovate yung ti kusina yun. Sinalodsod na pa'y nga ruwan no sa dino kano tinangalam iti kwarta ngayong gatang mo iti materyales. Anya nga'y kumatibibiyang na? Ay, ewan ko dun. Talagang nga aging gaita kat kontrabida day jay akaruba. Ay, talaga anarigat ti umasinso ita panawan. Agungat dagiti kaaruba. Ay, sinabi mo pa. Agasam man day ta a renovation, Roland. Makabulan ng data. Kat kusina laang matdadi na ti renovate yo. Ta medyo komplikado mo ti disenyo na. Aya, Wen, pakargaan da pa'y kano iti tiles. nukas na. Details gaya man ti kusina da. Wen atap no nalakakano amadalusan. Saan mo't amasapul at tiles ti usaran da? Maan ano ayan ipasiminto da langan. Ay nawaw, mangrugi ka man ako nakon bakit? Put no man, masapul aya at tiles ti usaran da.
No impasiminto dalaang kuma, di nakatipid na kuma. Apay ngamin ay apakibyangan, bakit? Saan mo mo't akwarta tinaigatang kadagiti materyales? Wano, ti kayat mo, ipakada na paikan ka ti amin nga aramiden da? Naimbag man, ta na iparenovate yung matlaang ti kusina yung antisusing. Wala, tain karigatan mo't ni Dina nga inyornungan. Damag ko, kat details ka no ti kusina yung ante. Ay wala, tapno nala ka madalusan. Sayang ti kwarta yung antisusing. Nakatipid kayo kumano impasiminto yung latan. Kun nalaklaka ti floor mat ante. Ay kwa. Ang sa bagay, nasaysaya atan ti kasta a plano ni Dina. Tapno adda maipalastog na. Ay nasan akasta balasang kaw. Ay nawaw, di kay agrasunen antisusing. Ngamin, amok akayat laeng ni Dina nga adda maipalastog na. Saan lang aday ta? Kayat na ti makikompetensya kanya. Ay nawaw, kasta tiin baga day Jasmine kada kayo nanang? Wow, hindi na anak kaw. Ay una yan ti kasta nga ugali na. Ipasa na payla ang kanyak. Sa nakmot aparamag Amangan mo't nupod no ti imbaga na. Nga ipalpalastog mo ti details ako sinatayaw anak kaw. Ay nawaw, itian niya kumaaga po nanang? Saan kong aramid ti kasta nanang? Sa may sa busy ak. Awan ti oras ko para iti kakasta abanag. Wan mo't kit di Ay, bayan nyo. Kasaritak to day ta akaruba tayo nanang. Ay so, saan na nanakaw? Amangan no aga pa kayo pa'y. Sa anak ama kiapa nanang. Ipalawag ko laang ti amin kinkwana. Tapno saan man akom kompormi ti lawlawatan na. Naimbag abigat mo din Anya ti masapol mo. Imayak, takayat ka ama kasarita, Hasmin. May papanitian niya. Naibagam kanukat kaninanang a planok nga ipalastog ti details a kusina may. Ay sus, awan imbagbaga kakasta di na. Ay namare, di kan aglibak. Ay na, no apay ngamin ang masapol at tiles ti usarin nyo. Mabalin mo't nga ipasiminto yung latan. Ay nawaw, agraman ti kusina may pakibiyangan pa, Hasmin. Ti kanyak laeng kat nakatipid kayo kuma no saan at tiles ti materyales ang nausar para iti kusina yaw. Ay una yan ti kasta nga ugalim. Pakibiyangam laminan. Ay na, saan mo't ibagbagak laeng ti practical a solusyon. Mala, di balay. Inton addaman ti iparenovate ko. Ipakadaktukin ka amin. Iti kasta saan mo't nakababain kin ka. Sana nasayati kas tangar aramiden bakit? Ay na Roland, suggestion laeng mo't dayjay tapno makatipid na. Tanya ko mati bibiyang mo. Bayam nga aramiden dati kayat da Sana balay, tasaan ka mo't aman Kain, kwartada mo't ti aramatan da. Una, Ay agsardun ka man. Sana nasayati kas ta. Kaslasaan ka anaragsak no adda ka aruba tayo ang mangiparenovate iti balay da. Kasta mo't dagiti ka aruba gumatgatang itilugan. Apay, anya launay ayati apalam kadakwada. ay so, sa anak nga umapalan niya. Wow! Apmukong ti ugalim. Saan nga apal dayjay kunak lang aruden? Suggestion laeng tapno makatipid damat Ay, aganad ka bakit? Ang mga nuday nga aramid mo kat pakaisagmakan tao. Ay na wow! Naladaw ka magngay-may manang di na. Iso asyak pa'y lang tinangasikaso iti kliyentem ko ma. Wan nga rod bakla. Sa di mo nga min tinapnapan na maya. Apay nga itaka lang nga imay. Ay na, di magasak pa'y ngamin iti ayan da Hasmin. Talaga akong trabida na dya babae. Apay manan aya? Naibaga na kano nga inpatiles ko ti kusina may takayat ko laang nga adda ipalastog ko. Ha? Mabalin kanumat nga ipasimintulat tanalaklak ka kano ti floor mat. Ay na wow! Tanya ko matibibiyang na maipapan iti day ta abanag. Kit kwarta mo tinaramat mo ha?
Dahil takot nga rod bakla. Ti kayat na siguro akat agpakada tayo pa yung umunakin kwa na. Ay nawaw! Iti anya gapo? Una, tanarigat mo't piman no maartapan tayo ida. Ay, makabanog dagita at arakan ti kaaruba. Ne, apay man na nanang. Dumanon da dito'y paraangan tayaw. Mabambanugak nga agdaldalos itirugit da. Kat no naaladan mo't. Ngam nadadaal mat nga mintigay tayo anak ko. Kita man, no aglang apay agay dayta. Ha? Ay, uwan nga paiso. Yan tangay at damot tinabati iti kwartaan na i-budget para iti kusina tayo. Iso ti usaran tayo apang patarimaan itigit tayo, nanang. Uray, di simple latan anak ko. Wan, narigat mat lang no special tigit tayo. Agungot, dagiti kaaruba. Talaga akasta, dagiti tattao, ama buteng, ama artapan anak ko. Ang damat nagbati, iti ginatang ko ang materyales, manang dina. Mabalin nga alam tayo jay. Nayunam tulaangan, tapno mapatarimaan nyo adagos ti gate yun. Ay na, nakakaasimot niyan ti susing. No kanayon ang mapan iti paraangan yun, dagiti tarakan ti kaaruba. Ah, ay, nakababain mo't kin ka bakla. Anya kumangay mo ti pagbaidan. Alaam kit di, ta isupay nga aramatan yun. Wan man nga rod bakla. Alaak to, inton madamdama. Ay, girl! Di mo liplipatan ti agpakada iti kaarubay yun. Ang mga no agungat, no patarimaan nyo ti gate yun. Sapay sa bali ti ugali dagiti akaruba tayo. Speaking of kaaruba, dumagasak to iti ayan ni Hasmain madamdama. Ibagam tumot lang kan kwa na ti planom nga aglako ka iti street foods iti ayan yun. Wan, kasta ti aramidak bakla. Ipakadak pa'y nga umuna iti kaaruba may. Sabali ti panawan ita. Agungot ti kaaruba, no makita da nga mas asinso ti padada a tao. Ay na! Sigurado ang mabwisit day jay no kasta ti aramida manang di na. Ay, nasaya at kit di tapno makaamiris matan. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaam mo itiin na po yung ilutlutok, Wan. Sa dino ti papanamaya anak ko. Mapanak lang iti ayan ti kaaruba, nanang. Anya, At dalahang napatag amapan ko ibaga ka ni Hasmin. ay nawaw. Anya ti ibagam kan na aya. Mapan ko lang ibagakin kwa na ti planok nga aglako iti street foods iti paraangan tayo. Agraman ti planok amang ipatarimaan iti gate tayo, nanang. Ang mga no agungot da dyan, no santay nga ipakadakin kwa na. Unay ka na anak ko. Agraman pa ng tarimaan itigay tayaw, ipakadampay iti karuba. Una, di mat isuti kayat nananang. Samay sa bali ti panawon ita. Agungot dagiti kaaruba, adi na kayat ti maartapan, nanang. Nang runa, no makita da nga umas asinsuka. Ne, anya tara aramidam dito'y balay di na? Akwa, adda ka din ni Hasmain, Roland? Ay, ada di kusina, agkap-kape. Kasta ka day. No, damasapol mo kan kwa na. Umunag kalatan iti kusina, taagsarita kayo. Saanan, Roland? Madamdaman tulatan. Ay nawaw, umunag ka na. Tapno agkape ka mo time. Ano saklatan ti aguray dito irwar? Adalaan ko man napatag ngay bagak ni Hasmain. Ay, kastaya. Malang rod. Mabit lang, taayabak ti asawak. Uwan man, Roland. Agyaman ak unay. Bakit? Adda ni Dina itirwar. Urayin na ka. Anya ka naman ti masapol day ta kaaruba. Diyak ang mau. Ay nawaw, sinaludsod mo kuman Ay na, si kang ti kayat na akasarita. Ay, anyaman nga tantibaga day ta atawa ya. Di na nga rod ibaga. Ala, rumor ka. Itay pa yung urayin na ka. Ituloy mo nga rod ti agsagad. Wen, bayam ditan. Syapton ti makam mo.
Anya ti masapol mo, di na. Ay, kuwahas men. Umay ko kumasaludsudan. No, mabalin nga aglakwak iti street foods iti paraangan may. Narigat mat ngamin ti agnegosyo no sa anak apalubusan dagiti kaarubak. Anya. Mabalin ka day, hasmen? Apay mat asyak ti pangibaga amngay. Anya kumangay ti amok dita. Ay, amangan ngamin no agunget ka no agnegosyo ak. Nakababain matkin ka. Saan lang nga day ta? Planok mat lang apatarimaan ti gate may. Ngamin dumanon dagiti taraken ti kaaruba iti paraangan may. Ay, nawaw. Panagkunam, anya nga ta ti mabalin a disenyo kan pintor ti patarimaan may agate. Ay, di nakbuisitan si Kadina. Big-bigat. Saan ka abu-ubwisitan? Agpakada aklaang kuma, kan dumawatak matlangan iti suggestion mo. Panagkunam, mabalin ka day akas iti disenyo ti gate yu, ti disenyo ti gate a patarimaan may? No awan tinasayaat nga ibagam, pumanaw kan. Di nakbisitan ko naklangarudan. Ang oray simple laang siguro ti disenyo ti gate may. Tapno iti kasta, ti gate yu latta ti kapipintasan. Numat may papan iti street foods alako. Mabalin siguro ti fishball kan kikiam laang anya hasmen. Saan ka mat siguro nga agungot anya? Pumanaw kan iti sangaw. Di mo dadaulan tal daw ka. Unay kamot ngaminan bakit? Oh, apay. Gusto lang tinaibaga ni Dina itay. Di mo't isuti kayat mo ang mapasamak. Makaungat kan tumo ngamin no da kaaruba nga umasinsaw. Anya, hay, makapabwisit at talaga. Anya nga ita, si kamot lang tinabwisit. Takasano mo ngamin. Tunggal at da aramidin ti kaaruba, masapol apakibiyangam, nagadungay bagbagam. Kat, masapol nga rod nga umay na ibaga dagiti plano na kanyak. Sapay kas jay ti tono ti boses na, kan nakababain ka dagiti nakangag. Ito maminsan ngamin, di kagbalin akong trabida ba kahit? No adda ka aruba nga umasinsaw, di ka unay sumanao, di ka agpakalaing, no di mo kaya't akasta ti mapasamak. Ay, no sa anak la nakapagtapil itay. Ay nawaw, guston bakit? Pagamirisam day ta napasamak. No adda ka aruba nga umas asinsaw, ay kahit palakpakan pa ida ah. Saan na day ta kumkumpormi ti ing kalawlawatan? Ay, nawaw! Progreso ti pada a tao ket saan arumbang nga apalan. No diket, agbalin ko mga inspirasyon, ken pagwadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.